no fuanga po se institute au le mai a le tausanga nei o le malolo si sida ye de so si u me mafa e lango atu le fatu ino le no fuanga ai o lo fia foi feutu na inga ma fa la betonga le ta longa le nei le langi i se feso swani e mo mai ai mo le fatu ina la vole no fuanga fa lia le fionga tu au Pepe Jerry Warwick le blestene leo le ta longa si u me mafa le tunu o se no fuanga o le a o ina ai i tangata si o tunu o le Oceania i la tau e wha moe tau si ni o i ta longa te tere wha vau malo e pe o ta longa ale Olimpeka. E le malatu o le mege o le institut sa whaia mō mua i nei le tulangi ne o le Oceania. Ai pe o le nei vai tau o te le ale anga i fo i luma o ngā pina o ta ua o le ua i ele lango ma le stamp a le IWF International Weightlifting Federation o i fo le lango le IOC International Olympic Committee. Ia o le institute nei pe o la fai no le Oceania Weightlifting Institute. E patino lava le tulangi nei. Ia awa ia fo I fai ngafo o le fala tonga langi. O la fa o ngā le institute nei. E uia uma mai a li fai a unga ta mai tai o le tulangi nei ma langi. E ma fai a ina license pe mo la tu license. O le fai ngafo le mo ta vanga fa var malo. E le ma fai la vai se ma tu ne fai a unga to u fale atu se ta vanga. Le ele la sene lea. La sene la lea. O le wa mai le authority a matu nei. E ma fai na mau atu nei le issue atu nei la sene. A e ta tauna a afio mai masu mai nei. Le ngata lai leo tatu lau whalivo. Le wa mai fu la authority. E issue atu nei la sene fa lau whali. I ona tu langa ese on level ese. I nei a samo. E fai a seminar fa apitoa. Ma courses fa apitoa. Ia e fa sisilia ia. O le training lea. Elite training camp. E o mai male la langi atoa ala la fa atu la langi ona o le o ia le endorsement of the International Weightlifting Federation longo winga ya ola saule solo fo yo nisi ta penga mo ta vanga lo Olimpeka o Commonwealth ya e au de leisa mo mata ngo fi le tatu tau ma ngai ya tatu facilities le fo so tau au mo tatu malo o fa tongo ta longa sesno ya e mission tatu naming sponsor National Bank e fa penana mautinoa ma mautu le ia tulanga o le matu nga lulu e tuai ia lata fa uma le tau sang wa tala lo ia le tatu institute ia le nei foli tulanga lo shed ai se au fi e tatu fa ia institute ia ole sa tau fai pitu mo tatu no sila ma Australia ia peitai ta fa ia fi filinga le ngata le fautuanga le fionga le president la langi ya masa palo taina ele tulangi de lo sen ya e fio maya ya au nei salo voyo se tapula au ye le tatu au sisi ele nei foi vai tau vanga fa avar malo le mau lu ko tapula e wo ye ro to telefo yo tunu sa i nei foi le tau sanga pa tau sanga tu sa ko le ni ya pe o le nganga o le wo ya lango e fia toyo mai lava sa mua wan fa mo o fast food iwa tu sanga talu no sia so tanga fa va malo sa mo mele tunu o seina ai o tu sanga nei wa atua i ai le fitus fu lima tu sanga talu no fa tu ina le malo tanga ta seina e pe no fa manatu ro tatu tunu i se sa ninga na fia i le mo tole ampasa o le malo i sa mo o le fionga le tamai te min stau fa masinonga na vea masui o le pāle mia e mamoli se saunga wha fitai ma wha manui ai foi i le aso whanau o lea malo. I lana saunga na wha iro le sui pāle mia le fionga matamua vasati siri purufana le wha awa ua I peo so tanga wha wau malo ma lea tunu. E pei o na wha awa ua I pea fiso swani le malo seina I le ati na elo tamau ainga o le malo Samoa. O ava no se kolasipio lo o ngai alo ma whanau o le tunu I University tono seina o fe soani le tu ya o onga ma soi fu maroloina fa pele fa le o ati na e tau fa to anga I Samoa o nisi o vaenga o lango mai ai le malo o fa ma tu ino le fitus fu lima tu sanga o le malo tanga te seina sa awai le fionga I o le malo min star ka peneta ma fai pura le parlemene ai mai se o sui o isi malo lo ngadulue I lo tatu tino o suenga leo I le vevesi anisi o whana ua onga le no whanga wha talipasi I Savalalo, I le amatango le vā yaso ua mōri ai nei whana ua onga e to lima.
O whailoa le komisina o leo leo lea taunu unga o su ngai se li poti, ma ia whailoa ai fo i o lea solua, na whailoa i ai leo leo masui o pūlenga o ia kolisi e lua. O se whailoa inga sa talanoa i nai nisi o wala i tausi ai le file mū, ma tau fi ai le toe alia ni mai o ia vevesi, o na fōringa mai o tau mawhainga sa i ai mua ina ia tau fi ai le whemisa ai o whana ua onga, ele o ngā. O whailoa i fo i le komisina ia au o paulongo i tino Filipo i le lipoti i le Samoa Observer, se atunga lunga le aingo se tama onga na whaamanu alia i lea vevesi, ona o le saralau i lunga o le api o fōringa o se tala ua whano le ola o lea tamaititi, ai le sao lea whaasalaunga. Wa lipotia i nei le whaanga solo o tāpenanga tautu la whono i se fuafuanga i au mai i Samoa, le au au nanga le kompani o le Starlink, le au fuafua e mauaini viso o ta inga wha teknolosi, e peo le interneti i se tau ngofie. O le teimi nei o kompani telefoni whi avea i o le Digicel ma le Vodafone, o lo o foina viso o ta inga nei le tunu, ai talua i nei na wha ilo ai e le ofisio le pule whatonu po le regulator le malo, le iai o nisi ua latu o meia satelite e mauai viso o ta inga le kompani o le Starlink, le mafua anga le fia mauai e le pule whatonu ia masini, e avatu e siaki ma le stala wha le tu la fono mo le wha o ngā ina i Samoa. O le ala ua wha iroa le pule whatonu i se liponti le whai o tā penanga mo le whatu ina o le Starlink i lo tātu o tunu, i se whingalo le pule whatonu le fionga le matuangi se fuata i Purcell, e tā ua le whatau vanga o tutongi e mawai viso o ta inga, ina ia maua e tangata lau tere ni tutongi e tau mo fie mga whatia. O le tutongi e lo mawai nei viso o ta inga i lo tātu o tunu mai kompani e lo ofo ina ia tautua, e wha amao nia mua ele ofisa o le pule whatonu. E walu pine auro tasi le siliva ma le pine apa me mea tasi na manu malo ai, le au si ua mea mamafa o tātu o tunu na tausi ni oi fiti, i le vai aso o mawae. O lea taunu unga, ua tūlanga mua ai Samoa i pine auro, na lato maua i lea tausi ni onga whaavao malo, tūlanga lua ai lea tunu o intia. O whailua i le whaia onga le tātu au na masii, le fionga tu au Pepe Jerry Warwick, o le au si na malanga uanga wa umanei pe qualify, e tausi ni o i tālonga malo le tau pulenga le awhaia i Skotilani, i le tausinga fau lua o luono. Le koe pōmala ulanga fau i ole. I ole ngi fau i whailua inga, salonga au si le fia umaku langa le kāku. Au si i man kau whainga fau i ole, malo kau pulenga po le Commonwealth Championships a whaia fiti, suva, i le vai aso tuatai. Ia o le nganga tonuna o le matu savadi. Ia o le wha leo o le nganga o le wha aftai. Ia e leo wha tova e whai masui o le matu wha la tonga leo si singa me mawha e mese fwoi tatu au ta alu. Ia muri le nganga wha aftai le whionga le ripule ia pari i ma tatu National Bank. Ia le manatu o le tasi le lua o lasi. Ia le lango mo tu mai o le tau au o tatu bank. Teimi le lei ma teimi fwoi wha le lei. Ia o lo malosi pea le tu mai o tatu bank i lango le tatu sosi. O mele i loa i fwoi meo o bank e ile alofa. E alofa i tangata nuko Samoa. Ia le wa lango apo le ar teimi pele lei pele anga. Ia e le o fwoi lava le so swani mai o tatu. Ia le la e vele ne ia vanua le ne taiao. Mo le tuela nganga whafte tele. Ia la ufionga le ripule. Ia la ufionga pali. Ia me se fwoi tatu National Bank. Ia man matu talo, ia anga le leipe le tua. Fa foi loa la soifua, la ufionga le ripule, ia me se foi le pulenga o tatou National Bank, ia me se tatou bank atoa. Ia anga le leile tua i fuafuanga foi tutoe o le nei tausanga. Le whaia onga le au si ua me mawha le tunu na masi i ta longa le whaia i fiti, le fionga tu au Pepe Cherry Warwick. O stasi o vaenga ta ua wa ave nei le tua lalo le au si ua me mawha le tunu i le malo. Sila ane ia o fia le porkalame o taui tupe, mo tangata ta alo le tunu e manu malo le pine aulo. I ta longa whaavao malo e au fia i ta longa le Pasifika ma le Olimpeka. Tangata e manu malo i pine aulo i ta longa sa ili avanoa, mo ta longa malo le tau pulenga e pe o ta longa le tausini o ai i te tonu fiti. Tala nao le ne yaso,
E silia ma le se lau fale oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa I le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Talofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O mawhai an awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. E whatalo whātua lau tala nei o le tau mo le so mo le aso atai au. Winga le tau mo le so e au oa I le tele o taimi whaasolo ina whaatupla I anga I atu I le afiafi mai ono to ulu nai timu. E angi mai savili mai le tu mātua le atunu whaasolo ina angi malosi mai I le awa uli. O le vevela whaamauina mo le so esfulvalu tikeri ma le malu luas fulu lua tikeri. O le angoto I fole la I le luas fulu lua minute te ai le tula e ono I le afiafia na nei. Mo le asata e au e to ulu nai timu ai langi le lei le tau anga I atu I le afiafi. E angi mai savili mai le tu matu sifo le atunu mai whaasolo ina angi maalie mai matangi mai le tu saute sifo I le taiao. O le vevela whaamauina mo le asata e au sifulu fitu tikeri ma lona malu luo lea iai se fulu tikeri. O le aosoa ele la I le 2 minute te ai le tula e ono I le taiao a taiao, ma le angoto I fo I le 2 minute te ai le tula e ono I le afiafi. Ma lau tala le rao le tau mo le so mo le asoa taiao. So se tasi e whaisana no ngā tupe I le Pacific Finance Limited mai le asos fulu ono se tema, se I au lia le asos e fulu valu au katopa, e anga va uma I le se I e te ono manu malo ai I le 5 se lau tala cash. E whaiele I le aso lusful tasi au katopa, apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau, ma le lua se fulu afe tala a. E lua minute e whaiele lau talo sanga online, ai tasi li tu lai whaatali e se tali, e ia inga whaabitoa valau lo le Pacific Finance Limited, I le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. O le A1A Tree Care Limited, rātou te whaia au aunanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na rātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manama. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Talofa, o salmasinga, fale lua Tim Toilolo, o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera, o iva lua ono, o tasi lua lua. O iva lua ono, o tasi lua lua. Faftai. Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell, so we are oil pele, que solo te fa maoni, e dei maolo
le taulau Fola vale falo oli Oh, down the Vaisingano Down the river flows Down the Vaisingano Oh, where my darling goes Oh, down the Vaisingano Down the river flows Down the Vaisingano Oh, kiss but never tell Tinga lava Se ala naoa Oh, se lave mai Oh, se lotoa Ai uale mawhai Ele Manuel sopa E tau o so lava Ile mea poksa Oh, down the Vaisingano Down the river flows Down the Vaisingano Oh, where my darling goes Oh, down the Vaisingano Down the river flows Down the Vaisingano Oh, kiss but never tell Down the river flows Down the Vaisingano Oh, where my darling goes Oh, down the Vaisingano Down the river flows Down the Vaisingano Oh, kiss but never tell Oh, down the Vaisingano Down the river flows Down the Vaisingano Oh, where my darling goes Oh, down the Vaisingano Down the river flows Down the Vaisingano Oh, kiss but never tell Down the Vaisingano Down the river flows Down the Vaisingano Oh, where my darling goes Down the Vaisingano Down the river flow Sfulu maliva minuto te nili July se fulu malelua if you feel nga e toe fa talavan to le divine olesso I le whenga hi o le turu ma ngā wenga ia o nisi fo na whenga i mawhai ainga ia mawhinga mano longa i le afa tonu o le aso ia sfulu iwa miru te lu te ai le sfulu ma le lua mano le soi fu maruia ma le langi e mama polo kalambe la wauli ma funga mua so i urieli July 5 le fiafia na nei ma lo le o sai ma lo le tau antai i lo o topa ia ma lo o tau mamalu wa to mai antu ia le tautua le sunga le wa o le fionga ia taito e pe o le tau mafutai mai le tau na lila si i uri me fo i steimia le mawantu le wa tātou whaata siai le tau au na whonga mua po se man se uriele i tūlai wha i le fiafiana nei whaatalo whamasani ele mawheo le tuua ta mama tina ma tutua au na pa ia le tua le malo si o le nuu whaapea fo i le whanau tālo sia o le dana e wha ma losi atu e momoli i la tau ia onga i le tai au ana le la Ja, wawina le tātou polokalame. Ia si tātou anga i antu po whele wa iele tātou o whinga le wenga. I le rifo i a wauli o le aso tofi le aso lus furuono o le rima sina o se tema. Ia o le whaata whiti fo o ngā le wenga tūtema whaiva lo filima o le rei vaias. Malo soy fua. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo. Se kia Radio Samoa. Ja, ole nei vahengo le awoli si si o le wa fatasi mai foi ia le fionga ia le ulua ia li Aisha Hooch o le tautumala unanga le Radio Samoa ia si tātou wanga ia tupela ia le ulua ia po ngā whia tōnu wale ma futa mai iwa tala whantu le unua i ma lo le ngā lue ia ma lo foi le o le sai o ngā whia le wa fatasi mai ai le tātou tautua foi le ringia wauli o le stofi. Ia, auli manuia I lau te talainga se manu le tu la ia pola fia ma foi fonga mua ia o le ua ala ia tato fasa launga I mato o nanga nei o le Deals Direct ia e lo I nei I le 50 Love Grove First Otara o nei Otara le alu atoa le tato fasa launga
ia o le deals direct o le homeware o mo lau silafia fongamua le neisi la o se tasile o pale o loa. Ia, pai lava sin te leo le loso alo iai, ia o lea la tato anga ia kitoni. Ia te tino foi po ani si o vaenga o loa, pai ona mau nei le deals direct. Nelei, malo fa tai alo ia yo fai. Right. Ia, pena se sila mai ia me se fongamua me se tato wa sunu ia. Ma ia pai lava sin te le, it's a big warehouse. Te le lava ia le pale me le deals direct. Ia le haume alo maua umai le te lo vaenga ia pena su mai te tilo te telefoi tangata ia malo la sunu ia wa nga mai ia pai la so pa tanga ia pena te tilo ia amata mai lava le tulea ia olo iai ia palankeke ia olo iai ko iai le sa mawina ini la so tau pa u mawa lava ia olo tango pia le ma ka mawina palankeke tonu kilograms ia tonu iva susen te mawa mai ia tu inga palankeke ele nga tena ia miso vaenga pe la so ia o miso o me whainga nuenga o ia o lo maua o mai nei o aso o vaenga ia o la tau po ia tama o talavau po ia ni la te pia kai ala pasta no me pena o iliasi ia o tulanga o mai ia fa ngai ton I ainga ia o ngai so se vaenga lava e pai lava sin te leo le warehouse e ponga mua ai tato ngai atu e le situ ia Pero na iai a miso vaenga o le maua poi ia vai le selau 10% off ia niso vaenga ia pero ni iai ofu ia o vestia e whao ngā mo I la so I la ko ngā luenga o nisi o masini kai ngā luenga pai lava sina telo ni o vinsi vaenga ia e vai la so ia painters ia vaenga o mai ia e pai lava sina ano ia e mai tawa tu pois panga mua pai lava o se pale o loa pe fato a fai nei ia le mate mo fia foi o nei le warehouse ia ma wai foi istu ai ngā tapes o alava ke ngā tapes mai o to tinga lima mo pe am ngā wenga o pusa pai ngā wenga ia le ma wai ni so vai no la to ia no la to ta vale o alava ni so vai no e la so ia mechanics o au pa insinia e mo wa umai lava le tu nei ele ngata ina e pai lava ele fa pena o masini no e fa pena ai foi mai nisio kitchenwares o vai nei e fa to ngai un kuka ia ulo ana ngata ia vai ngo mai le lei foi ia mo la to ia pai la to fale ainga so mai nei le deals direct e no ngai e nisio vai nga so sania I le fa to ngai no o le kuka o kitchens o pe vai nga ele nga te le o le mo ko ia me ta ala pa na ia pena sila foi malo su ta to watno ia to telefone la to mai vai ia me ta ala pa na ia e pai lava sina o mi atu le pale o loa ia nga ia silipi te tua ia o nisio vai nga o glasses o plates o vai nga pena ia ulo SS ia o palai vai nga umpana konga mua le mo o mo tene tato o tato fale o loa nei a fa pe o loa e la kara mai nei o Sarah le 50 Love Grove ia stu mai tala mai ao te tilo ia le mo fo ia tu ai nga ki poti ai to se vai nga umalava ia la fo ia tu ai nga sai so I konga mua e mo o mai ile le tato fale o loa le ma para lava konga mua Malo fa tai se I toe fa e motasi mai apo o ngā whea tōnu ai o so toila wala le pe ona e tā ua ele taulanga fa tau inai o Dara Mawai lo le tātou au o nanga lea le deals direct leulua. Tai vo mua ia a whape mai tātou le roundabout le iai le tū le iai I Otawa. So sa o a turn right le tū tam tau le maua te le lava le pale o loa ele misi lova ai le pale o loa po le warehouse le ai le deals direct o no mata tele po ia le lato sign ia e wa lava le silafia ma le loa se tate wa kunu ia o le 50 Love Grove Press o Tara le tato address
ia mo la se o lo fia a lo ma ngai mai ko tato a falelo nei a ponga Ma lo fa tai le lo ai va te tele marino le man tele vai lo no winga me fa no fa to tonga ai ma o te malao o tanto tro ile tele malano no o tanto o lo nai mai to wina o lo pa u le tau nai le tanto company le deals direct ia manuel joy ngai mai tanto officer ia ai fa te tele mo tanto li poti lo dai lava ko mo brava no ma ni tele foi le nei o yeah so i foi o le jonga ia le lua i Aisha Hooche pe o na whaafunga tu ele tātou tro le ni fo i vaenga o le wole o le tuantu sia le deals direct i nai o Tara o le 5 a Love Grove Crescent i nai o Tara ia tonu nawa lau si le fia fo ele tru ia le tele fo i ia o nisi o au nanga tau pisi nisi o lo ia ilea i na ile awala leo le Love Grove Crescent i nā lava i le pitonunga o Tara. Fa malo antu le vaenga le awaulia fa tenga musama le inga le mautu mai nā i Melbourne i Australia i te lona wa te alse fulu ia te utonga ia le lei o i male si semi tu ia tua tesa wang i nai sini kisa so le whai malainga i nai fo i tanka puna i North Shore a toi fo i male tira ia Maria le sina tawai o le fantasi mai i nā i sini le vaenga le awauli 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
fianga e peone whaafunga tia I le neia wole mai le Vida Records io sa usa vali e sa uhania le sa lunch. O lewa whaamiru te bute ai le afol se fulu ma le lua whinga i le tru ma whinga malolonga. E langa te koe leo vai ainga o le reia se tofi. Ia e whiwhilenga o lewa maua le tātou whilo inga masani ma le fionga I le anoli. Le li pule o le tau tomara unanga a le jimara huse orus I nai le lus fulu valu Atkinson Avenue I o Tahuhu. Whaatalawa antu ngalwa mana malo le whio le whiwa. Ia malo fo I le tau anta I le ringa hengo leso. Ia le nganga la vetati le nganga fiafia le nganga whaatai o I perbi I ngai le li I tātou wauria le nei fo I tūla o le aso. Ia o le whaatapiti po ngalwenga pai a le tātou au nanga le Radio Samoa. Ia o pa pēnā lava po I na mawalunga le Martina lo soifua tautua. Ia le kalainga te man. Alo lava le a malo si nei aso, malo le etuketu, malo fo e toto o anga I ngā pere. Ia, e le reila o le untasa o te ngonui. Alu talenga I anti tia tālo whae mate ai fo inga ia. Ta o erka la silo makua kalo pai ka ingoi. Ia, e le upa umai le tau whai ante tia le so. Masalo nganga lua koe su e le benga ke lua I masua e le I kaua ko I ngā langa wani. Te masalo sa tauna tau muri pea umal mala cholo da winga la apa pe o la ufa ku ma ile sa ki min nei sa ile ta la chile. Ia ta u po pata foi male tiu ma ya sua John Collins e pe la van silafia io ta ti leo a u fo il tatu atu no ia so la ta alu ma fa ta na polo. Ia al tai min ne le wa o po le coffee la wo e ne sta ya sua ali. Ia ta Lucia wana na manton to o a foi na o wheelchair a longo ingala ka fio fincar ngi yo. Le tulanga na ia te po fela e ki pa solo ka va le langwanga. Ai le ma lo dir ta wa tai ne ia so emily o ia kulale. Aben? O le lo fa le ali o le ma tango fie ia le e mo ia tau fa mal mal lai titi nei man ka ia le la va la ngona al tau ma fan. Ko e o saviti, ianga maa ngai alo leo le mawhanawhana o tātou. Boni lava le, ia e po le lava ia unga la po ia tūlanga o le tau le aso ma le aso. Ia o le bi inga lava o tātou au dia. O le apo le au ngai e tal noa le tau pēr whaile ia la matai au. Ali se ma. Ia, i oe, ia wa le mawhaina populane pe e mo mataltai au lona winga wa tupu le wha le tonu. Ta koa I mo me puede le fai kau ka mau a inga. Vai a taito e fai kau alo ngai ka mau a inga. E fai kau ka mau a inga. Ai ka kole ala markai au fonga. Oi sorry. Sao no kia. Sao no dis ka malo fonga. Ioi, o rongo winga. O le maka pōko kausi lau soi fo manolo ina. I maua o ngai keu malau investia. Keu te tene mea. O vede ka ko o le bodele anu la ia le anu pa langi ku mai le wil ai ko ku mai le pio ia la ko wili ya ko ngi dia yongi me ali ke le or ka un ka soi fo ngor ko wa ku sa o ile tine na mata no nasi mai te amu ia o e ai le vai do mai ta ia vai do ka pido bank le so la o pole o lei pek o mai kala bo ke si o mai de pa ko ni tatu dele ya tulanga ya pa tayo bi yele di o lo mo me tatu ya tatu bala o lo bala di na ya pe po la sunga ye lunga la de lunga tatu wa ala leo yo la tatu pe na po ma o ya masua ia o le fa pe fula wala tele le wuli ia ai fa tai le o lo bolo le nias ia lo na lo fa malo na le ia la nga ke lu ko ngi ke wa ma ko fa le ve antu lu fo fo ia ai alo ia yo fa va mana ia la ma tu ia yu fa tai pa nga mo lava le ngang fa tai i tatu bano fo mo nei tu la awa fo fa sala wino tatu wa nanga fa tai to lo kalainga tatu man o le tūlanga pe na ile tātou nanga tā mua le tunu pele malo le soifua manuia le nei tūla le aso pe lava na whala wilo i le aso ma le aso whamana tuatu o tātou uma lava lo whangaina le au nanga o lo yeso sa tuai ia tau trade in o lo pia au maia o le ale tūlanga lo yeta vali le ola
uma pe pal tāwale le uma na tongi tala noa mai pea i le tūlanga i uma na tongi wale tele o tāwale le ua mawai soani tongi wha uma tāwale ia e whai eia lato tāwale tele ia peo na e lato tapulu no po piki apu ia poi lato poi wa trade in mai tāwale tele ia e whai ni tāwale la iti o na tūlanga ua move on i alo ma whanau i Australia painga whapena e ma whai lava na tātou whaasoa ngā iai. Pāliu tupe lau trade in, i lalo lava le iainga ma lau pule whaitalia, e te talia inai. Pe 5 se lau pe o tu lava de tōru sulu afe de tupe o te o whai nātu, e ma whai lava na tui nātu lo ao pe a approve le tātou talsanga. E a whai le ai, pai pana tu udunga o le tātou whaptawa inga, e pa uai le tau o le tāwale o lo e talsanga ai i le finance. Ina i papai ngōpia e po iau pe meni. Tu whatatingo ai tālafu, le ngatai lea o le tūlanga pui lea, o le ini le istene, ia mai soi le istene mai pafu, ia o lo pawhaina talia tātou talsanga na ai wha moe me upa i le tūlanga peo na iai, le leo lau profile. Well, le financial profile le tupe maua, tupe whaasoa ina lau bank statement, ai mai se le tala anga o lo swapa. Tene nau nai a tātou tāwale pō peo tātou brand new cars al Mahindra lo iai, tātou piki apple Mahindra lo ofa ina pea le whaafe tāla, tasi o tamale po ina taua gan pikia por Mahindra le na patawina ile ngata ile li ona te unga fa po nelo iai ia au fa popo iai ma le canopy lungo le tatu tavale le ono lo fofu i ngalwenga po company lo pengalwenga ai avela tu tools wa fa pena tasi na so sani mo tatu customer le na saidi at nafi tongi fa umal ai tala pu dungo lana tavale the trading ai de ngata pu ile isio ai tala lo iai ta fa pena so sani tu fa tia uma ma tongi ai le tatu lo de pe na iai na ba nga upa faina awili fa mamlama la ba ilau fa mamlama la ba ilau ngana pe suma mali mai ile tatu tusi lua value Atkinson Avenue lu suba Atkinson Avenue le to o lo yele tatu nanga fa to pa ale chi mana pa tanto lu la pampini por Burger King le si tua wala ile tulimano Princess Street Atkinson Avenue le mana pa le na lo ile modi ya le si tua wala o lo yele tatu company pa to ba o le tulanga po ia tātou telefoni, iei lava le telefoni i walau fuambo tātou nutua oi, do tele lava i la tolo whangaina mai, o wal se lau timana mero tasi, o wal se lau, whaono lua ono lua tasi, o wal se lau, whaono lua ono lua tasi le tātou telefoni i walau fua le nā, o le tātou laina lava, le tātou ofisa au kilani nei, o le o ipa, lua fitu o wha o lua fitu, o iba lua fitu o wha o lua fitu le tātou telefoni le nā. Nisi whamtalanga, tu mamali o mai, al noe la openga venga, tatua ia Rosita, ta mai tai pula le tātou financial, nere lima, ia mai se poi ta mai tai tonga, ia o ai lava o lo i le tātou ofisa, mo nisi whamtalanga, e pai lava na ngai mai sue, i tātou e te roa i lo ofisa, pia e pina malo iai. Nei tūla, mo di atu whamalo, ma whaftai, ia i lato uma lava na whaunga inga, tātou nanga, le foi a vaiaso i o tuana i ame te foi le nei vaiaso fai ui foi ngalvena fai ma lo lava le umtai a tai tele mo le noi le talaina te manu nga leile tu e pofuanga ma tiu tele nei aso toi ai ma tfoi patau sama Samoa ma soi foi a soi forma ia manuia le fianga le loli le li pule le tautoma le unanga le jimara hunse oros dai le lusful valu Atkinson Avenue o Tahu sa ili so sai le rivainga ole Bainga o le aso ia bo le nei fo i aso muli o le masina le dei o se tema. O tani ai le masina au le lehi o le nei tau sanga le masina o ke tau pana. Mo i mantou le whana. Talavan tui nai me le ponde, whaatasi mai ai le sunga ia waa le se ulimi tole fo. Caroline Tuala le uso ia fish, ia fo ia le afo. Le tofa ia vai malo yo pule au pepe ia malo ale on sa ia le o le wa join se fulu ma le fitu minute ona dale o le tulai tasi ma tu dale tasi le o le au dan tu ia dan tu dale pe on te pere mai le sunga ia si yuli umalau le 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
So fa malo le o le kalesia Yesu Kristo e te fatalo fa toi fa pongo le tato por kalame o le tau mo e malo ri le nga lu e malo le sai ile o nanga ke fa tawina ya te o e matato yo pus furmo le ono no fa upo lima yo pus furmo le ono no fa upo lima fa mai au te fa malo si atu ya te o tau ro ngutu o le tau tala fo yo ula ngutu e fa fe lolo ai o tau tinga. I will strengthen you with my mouth, and the comforts of my lips would relieve your grief. O tala ta malo yo punga faida o ria nga wakula kwe afia e kalangoa inga wa ke le fa le ko ngu le so fu malo lo inga ko inga fa pe foi la malo ko lu malo ai o pe asa i kanga kai le tu mo ki nga yo la ko loko i kala yo pu o le fa me ku we a yo pu wa mai mala va yo pu ku ai pe ele ave se lo kali ko ngu ngai le tu nga pe le la fa i se la ko misa nga wa ko so so nga yo pa ku fe ka yo kala la le yo pu nga fa me o te fa malo si atu o ya te o to lo ngutu o te tautala tu foi o le tautala tu foi o la ngutu e fa fe o lo yo to tinga o le lui kau mo kako ia kau kala lo fofonga mo lo ngutu I por fa malo longa speak words of healing po le ale mafakia le kangaka po le ale ki nga le loko le kangaka o le kala le poko solmonga o le upu filemu e li liu e sengi hailika e pei o le meri sua malia I le kingo wa o onga maua kinga pe a le leia upu wai vai mele ka u o le kala le speak words of healing o le vai ka oko le mau o le kamalo death and life is in the power of tongue wai vai kusa le pole ale le malosi o le sasa ma le kai looking e lo ake ai o upu e mamau ia e fa vau pe ale foi e se finga o pe nga le melo fa malolonga e muri ia saule la ngongu ma le lauki e saule fangu ia o mai ka konfiki a o la upu e fe soani e malolo ile lotto tinga ma le lotto maftia ya o e fe ka uska ka mafakia oke au ke fai upu pa e tau tala ia I upu o le wha malolonga ia o muria le tue a te oe ma ia vea oe ma umalava o le wha malolonga o le atua ina ue tau tala I le upu o le wha malolonga so a fo Yesu bene
Tangalea ua Samia Moilato Natalia Oya Leneilana Wabese Puao Navatu Imatangi Nanaya Olelangi Manaya Olelangi Manaya Olelangi Manaya So from Malina le sunga ya Roy Crichton ni le divang o le woli malapese wa fo ina man ya o le langi tawlunga joile polakalamida o le lu itau mai ya Pastor Rolani Leontai pe o le e mai mo mai fa funga mai ia le ni fo ya vang o le woli o le wonto e vanu midu ton tale o le tulai tasi tale tasi o na udan tulai ya o ta tu tala e pe o ta pena mai ele sunga ya se yuli malau leifi le fo i vai ngau le woli tala van tu ya Lisa sene le fa seu ya ma utu malava le ba to le vai ngau le woli miu a mosa ya fa pe fo i hesi yo ya nga ma wa pa ya Joseph ya le o le tu vai tu lunga i antonu le a wina tu le taimi o telefone o le wa sa no ina le sunga le fa ya ongo le peliki o le a yai nisi swinga o le a mlenta aloma Australia e le fai unga o le vai nei o le fai unga vola ni ves o le matua i te le lavo ta longa o le fai mai tawanto le ele ta longa le aua ta i Samoa le manusina e pe o na sauni e tuai e fai le nai le tunu o Dubai stemi o na undanto le o nisi o ta longa e pe o na sauni e ele te lo au ta alo e le ngantele o le peleki fa pe foi le tamusanga o le lakapiliki e pe ona fa tono wina le au Australia i le fai unga o le nei foi va yaso ya talo sia o le nasa mo sina fa asilinga malo simo oe e po i funga kinga inga ya oe po i funga kinga inga ke shau tele ni ya woli o le olanga na tatou a ele kinga inga le skanga i le mea le e ta o le tau mafa e fa merkana ni silo mako ma nga ya le fai kasi fai lua fai kono lo fai fa i o le io o makwa manga ia ma o el kangaka Masala ua e ai i fale fo mai po o ta vale ale fono ma e fape ane o na o au nanga tau soifua malolo ina ma nifo ma tau te faia e tele le fesosoani e maua ya ma tau fesosoani mo le ola manuia o le mafau polo kalame e tau fia ai le tau mafatapaa fesosoani mo tina ma pepe fesosoani mo faia o siaki i le fale mai fesosoani mo sauwanga i a inga fesosoani mo whanau ua i umale a onga mo nisi whamatalanga tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org pe vala au le o valu selau fono for you o valu selau tolu ono whaavalu O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu taro road mangele latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taofi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tamale, talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu taro road mangele telefoni lua lima fitu tasi o tasi lua. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. Falava, I'm Annie Polituatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Tala Falava, this is Ali Lotiti and you're listening to Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Epi ole afi
matine ya o nei langona manei mafau faunga lo una watu se mea afai ngata ia tawina se rosa matu wilo lima holo valena e bigone afi uale matine ya o nei langona manei mafau faunga lo una watu se mea afai ngata ia tawina se rosa matu wilo lima holo valena Tawi vinga mamea fita ole olanga Fesoa ina e peio pe amo le masa Tu ina naunga Ileva aina o mata Lo uaue o mai sofa atua E pione afi uale matine ya o nei langona manei mafau faunga lo una watu se mea afai ngata ia tawina se rosa matu wilo lima holo valena sola aluma ita te ai se sa olotola oh folina você sulu ile pomisa a ola você você mamãe ile la e bigone afi uale matine ya langona manei mafau faunga lo una watu se mea afai ngata ia tawina se rosa matu wilo lima holo valena Tawina se rosa matu wilo lima holo valena e bigone afi uale matine ya o nei langona manei mafau faunga lo una watu se mea afai ngata Tawina se rosa matu wilo lima holo valena Siuwhangamalina le mapu I tina band wala pese fia tawina se rosa I da ua tātono
ia le tula e tasi le nei vaenga o le aoli. Talama ia se uli umanau leithi. Malo whanua, leo sai fo le nei tula o le uli e whatal whatu whafonga mai o tala ne mo le ni yaso. Uli tala, misia le malo mai ka le sia le temi whatu pula ai tali ai le li potio sa wanga i tu singa. Whatu wana whapur kiki whainga whatong whalea i whaamtau tele le sau tongo lo minga whasa longa le Pasifika. Ta longa whailo e le pule o paka le mana ola na tamai fusu i le champini o le IBF. I whafonga ia, i whalau te reino ni tala. O le malo mana vanga telo e kare sia mata po inga o misia le temi fatu pulaa. Ta fautua ina tali ai fautua ngar komisi usoi o le malo. Le sa faia sa iso iswenga isa wanga i tau singa le malo mai kare sia. A le Royal Commission of Inquiry into Abuse in Care. O le taimi mua ma ale ale fautua ngar komisi uta ua e whapeang. E te tau le malo mano whanga e kare sia mata po inga o na lo mia ni ala tu tali li poti o se spenga. I te tono le lua masino le li poti muli. Le sa forosia le parlemene ia iu lai. O le suru o le vaso nei sta mutaile temi fatu pula. Ai o le malo mar fumatasio no whanga e kale sia mata po inga. E le whaia iai ni ala tu tali. O le malo e o mai lava le temineia le itali iai. O e kale sia mano whanga e o mai temineia le itali fo iai au fiane me tisi. E kale sia Presbyterian Support Northern, Presbyterian East Coast, Presbyterian Support Central, Presbyterian Support Upper South Island, Presbyterian Support South Canterbury, Presbyterian Support Otago, Manemoni Maui Yova. Wanao le kale sia Anglikani mal Salvation Army, sa tu saoala tali. Ai o Presbyterian Support Southland, sa la tu fai loa lo la tu sao nei sta wanga, Mane whatamala ia i la tu sa ia i la tu te singa. O le kale sia kakoriku o manino i tali. Ai o le Gloria Vale, o le ale tali. O iti whala po tonga mai malo sa longo i le leitio ni sila. O le ala tu tali le taime te wai. O le tuiso upu mo le tamai tai minister, ia le tali le malo Erica Stanford. Tai whalia. O le ao foina le malo i le tele atu whamatalanga i le tali le taime le whato sengalo ia whala wai tele le malo ia November. O se polo kalame amata e fo ia le fatupla i o le uti o whaitu wafe mafe tangata whainga luenga e eto mai e mo mi aina i whainga luenga ngā luenga wha insinia ma company o whela wa inga o loa tā turi mātu le parlemene le astona nothing o tā pae le tauana whainga luenga i tangata whainga luenga le Pasifika e leo whaunga ina pe o na lomia i le Herald o le sao le fatupla i o le whaitu wa whai ma tangata talavu whainga luenga Pasifika. O le ai so lato sao tele le fo ia o le fa fita u le uti o te ngata whainga ruenga i nei ngā ruenga i lulu manai o no le fa solo atu ina mātu tua te ngata whainga ruenga o iei nei o ia ngā ruenga o ta waile ta o tele le atina ino le tamau aingo ni sila o le por kalame wailo ai o le lumanai o tangata moana Pacific People's Workforce Development Action Plan mai le fa alabro tonga ale hanga aro rau ma le fono fa tonu mo le atina o ngā luenga o wharenga o si o loa, ngā luenga wha insinia ma ngā luenga i whila i o loa. O le uruai por kalame wha pele o tapena ina i wha paanga i matangata Pasifika, pa le whai ngā luenga pisnisi mano whanga wa o onga, mo le wha lele iei por kalame te wa o onga ma wha te inga i ngā luenga i talse ngai. O Fiona Alexander Crawford o le ofisa sili o le hanga aro rau, o i whalia, o le por kalame lalo fuafuanga whaatino fau wa fuafuina, e wha vai ai solonga lele o ngā luenga mo le tamau ainga. So alo lau po e Daisy Bentley a Gray, le tama ta e whaia onga mo le tama i ati na e ma le puno le Pasifika mo le te mine ele no whanga o susuanga e le Unitec, ta i whalia. E ta o tele le ati na ino ai inga whatino i whiriwhiringa i whaalapu tonga i whaia. Ai me se ai se whaava o ngā luenga o anga waa ma e whitaui, ma mana onga o tangata Pasifika e whaalo telinai e ngā lulua i ngā luenga ma awa i talanuanga. Wharia so alo e ala ngā te tau whoi whai ngā luenga o nā Maria e siria mar se furu ona motu e te Pasifika ma e tofu lava le motu ia ma nā anganuu ma le e senga o taritalunga. O le unuaitu stu singa whasina upo le saolo tonga o lo minga ma whasala launga le Pasifika o le ruafe ma le futolu 2023 Pacific Media Freedom Index o tunua sumar whae le Pasifika.
O tiro ai le mamafo fa to wana fa por kiki, fainga pio pio, ma fainga fa tonga falea o lo fea ngai, ma lo minga ma fa salalonga, ma au tustala i le tulangi. O le poti fa ulu talina o le for us, by us, about us, sa tu sia le fondo, i le sa o tonga o le Pasifika, sa tu fa ta sia le fitsi ma le tolu o fa i poti ma le au tustala. Pa pema fa ton sili, sa fe sininga o fa matala ina i le poti, o se urua isa i lingo la ngona pito mai, ai ele wo fai ili tulangi, wo foi na se fa senga na taua. O le silia mare afo ila tu sa tari foi tau ile sa i lingo la ngona, ta faria. E fa tau vale ina tai o fai ngā malo, ma fa amata ngā ina au tustala ma fai li poti. Ai por fa alo tu tele ina tanga talau tele e aua, le fa alo i seisi po sui, o ni lo minga ma fa salalunga. Ai toi titi lavo le tasi vai tolu fa ala abro tongo fa salalunga le malo, e lea mana i ina. Tala au tua tilo iai, e fai lava si ma ale mole fai ngā malo, tala au tua le potia i lungo fa avai o tala company tu oti. O le mamafo fai ngā vai ngā tau tupe, po fai ngā tāru na maua vai ngā tau tupe, ma te maa ai ngā maua, e au fi ei fa salalunga fa pisnisi, tupe fa te moe ai, tupe tongi, fai ngā pio i tangi fa tosina, ma fai ngā fa tonga falea. O fa tulunga ina maolunga, o ni lui tau i le saulo tonga o rominga, ma fa salalunga. O le li poti sa whalau te leina na amatanga le vasa neide whono tanga le Sociotala le Pasifika, le Pacific Islands News Association, iniwe. Tā wai o le maua lalo te tongi mō au te stala, o se whawhita o le umile i tulangi le Pasifika. Wa a fiai le tāwhio fio tangata ni ngā ruenga, ma whaingo fiai o na a fiai whainga pio pio, ma whainga whātonga whalea i tupe tongina whāri lori iai po bribes. E nei visiringi e ina e lea sa i linga i te tongi maua au te stala te do tasi, i le tau ai, o le whātusi sanga o te tongi e se mata upu e mā ale ale. I tāro te alonga i le mai ai o le man malo mata ino Daniel Dubois o Peritania, i listam Peritania Anthony Joshua le whaingo le vaiaso, e whoringa mai o le champini mumole lo langi le pamba mawhali WPO, lupe sori ai lauri Joseph Parker, o lau nau e fia fusi o le champini o le rolangi o le IPF. Dubois, o lo ye umia le champini, ai wa fa amaunia nei David Higgins, o lo fa alo telena fai prenga paka, o lo tilo nei ia ile tulanga. Wa tama mau ye Higgins, o lan tama fusu, o mana o e fusu le fusu le IBF, e pona pisa ia fia fusu ia Dubois, i so se taimi, ai poso semea. E pe tai, o le mana o ngō paka e fōringa mai, e leo se tulanga le naulo ia le mana o ngō Dubois. O whaalia Dubois i le vai ngō tala le Talk Sport, e nata tali eina seisia la pusanga me Joshua pe a whai o le isi nao la sanga. E pe tai, tai e tau a whailo na fia fusu seisia o Alexander Usyk, ma Tyson Fury, mo le champinia iai po le undisputed. Joshua, po so seisia Usyk, po Fury, a ia Dubois, po o lava te reatu topero tongina, o inai ave yelan tul tilo e pena ia, whaari ai. E ra tau ne Wallabies on the silia, sele leo le amatanga le latu ta alo pe faile e yesto latu fa moe moenga. E fa to ilano le o plati il fasolong mo mulio le tamar sanga le rugby championship i Wellington. O sele ngona fa ali le na le loka Australia le alo Samoa Australia lukanda salaka i lotto. E fa sko Samoa le o plati le rusfu 5 minuti mo mo le latu ta alo ngar fa ngona va sini. Maturi ai le rusfu va sul file afa timing. Ai le toi tau e mai le latu ta alo le afalo na nua mawhai ina i le toro ai. Sala kai loto e pena sa toi te liu mai manoa sa afi ai. Mawhai ai so na sao tene le toi tau e mai le Wallabies anta alo malosi tele. Ina o sui le tonu mai le na fole o fale lo. Mai fōringa mai e mua ta alo i le ta alonga i Wellington. Ta ia whari ai a latu tele e kia le latu ta alo le whai unga le vai aso. O mana na o i se unga le lei e ai le whai unga le vai aso nei. Ai olo mana malama olo iai i se ngase senga ia ona whaia ma i le aso ma wha awau ona wha ma ai le ulongo. O le manam lo ta inga o stala kai a loto olo iai se tūlele tuluai. Ona le malai Wellington. Sa whaia inai le All Blacks ia na ta alonga whai tauria umai 5 muli nei. O le ta alo e unoma se amio pūlea sa toi titi lava whai inai le All Blacks i le Wallabies i whai unga le aso. O pepa sama sa whasale Anthony Leonard Brown, ma Caleb Clark, i le tūla lata whai unga le tālonga sa matala i marwhai toa, mo le Wallabies, e toi whinau mai ei te tā alo mata ina. O se le sona e fōringa mai ele o ao ina lava le All Blacks, talu mai le whai ina sua ngā shampili te amarsanga ri po le rolangi.
Ili tau sanga o mawai, rani ina ua tā alo to asefun ma le wha ma Afrika. So game. Ili talanga i tālonga whai tau ria alo Blacks, ma le tā alo e unoma se ami o pūlea. O le kapeteni o hine le All Blacks Scott Barrett. O se tanga toli tula fono pino silia tulea. O lo tūlanga mumu ele 5 whasalanga e wha amalolo e whafo ma le malai. Tolu pepa sa masama. Ai lua pepa mumu. O le kapeteni talu e ne ia Sam Kane o lo pito tia ili 5 foi pepa. Ta whasalanga e whalan sa masama ma le tasi le mumu. O fatunga fasi le iso pito tia ili tolu sa masama. Ma le tasi le mumu i le whawana pepa whasalanga. O le iso le kapeteni o iei Nate Story Barrett. O le iso le kapeteni. E lua na pepa whaasalanga e tasi le mua ma le mumu, ma le tasi le sama ma Eastern D. Groot, e tasi le na pepa o le mumu. O Bowden Barrett, o le uso foi o le kapiteni, ma le sui kapiteni, e whara pepa sama, ma Cody Taylor, e tolu sama. Tala nal na yaso, iai pere to file e mui tanga tauma, ma le olo fia, soi uia. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a.
tunga mai pangamali e yopu fo ivan. Le vango la wole mal pese fa ne de fume uma toelangi de bangle small man ma le Pacific la beni da was fully mamla fa midu to te ni le tu la e tasi o le dasa e fa fonga i le tutu ala sunga ye se uli mula leifi ya man tan tu tala i le refo ya wole o le so tofi mo lo na to e ambudantu iling tu lai lua i le awoli. Nei, ia whea lefu tue mafu tamai talo wha maa lo le soi fua o a mai o le nei awoli, ia e le sulula, e malulu al savidi, o lora winga, a wei te vave, a wa fui te nau tere iai, ina rei te watoe maa wa o le fulu, ia le la mai ala ri masina o o se tem, ia o le fui lumara i le tu ua ioa o ngā le whana, e umaloni, ia toia o taia o le isi lua vai aso ia o le anto ma futai foi ia ma no ma fa na mo ta malawa ia ma tonu fo tantu ainga o lona winga io e te pese mai lava le taia e tau lava le fifio na e te pese ia te ilo i tono lo ainga pe tu wala a po ani me fa tino i tonu o tantu ainga ya utilo ai to fulava le ainga la to ia male la to polo kalame ya utilo ni sio ainga e to e wila to ia fana I mene i holiday programs ia po polo kalame fo ia fa ia isi tangata po ni sio o nanga ia la to wa nga lava mole lua va ia so fa an wel time o tomaiti ya atono le tulanga na o le ai ni sio tanto ainga ia isi fo ainga o le amano lo ale o tamale si va ia so ia o le tinale si vai aso ia a fefe o le ili fale le toi ina male lo matu o le na ua li taia pe ua malolo mai ngā ruenga e pei o na whianga iai o lona wi ia o le foi o le whianga iai ma le daycare ia po le vai ale o anu mwhanau le tu ua iwa o ngai le mai ai o le kuanta lo na tolu i le tau le longo i le a wau ia antai au pe antai tu wau lia i le lofa malanga le leo le tua a whangi te le ma ua ia le awana o le pereki na tu i na tu i le hawa uli nei ya ole aula le dei le ole pelekile mo sa uni atu ya mo lana ta longa lona lua mala wala bisa Australia le fai unga ole dei fo i yaso ole temi ole ta longa ole 5 minute te ai le fitu i le fiafila stona i a saunei ole no fanga fai ai ole Sky Stadium i le la mua i Wellington ya ole swinga momo ia pe la vana fang tona te le ala ngona mamanatu o le no fa ale le sunga ya Damien McKenzie ia antonula o le ala le wa fa fonga mai ia fa longa mai le sunga le fa ya onga ya Razor ia masu ya i lola ia le o le tulanga o le ai le li o Damien McKenzie o le si vainga pe ona ta o mai ia o le aluantu o le li o McKenzie lunga o le no fo le o fa le leo ai toi fo i mai te tonu ia le li o Scott o le li o Bowden Barrett o le si swinga e pe o le ile le nei tua in ua fa marua le li o Jody Barrett i le ta longa na se mavan today i lona tuli lena fa le tonu ia masuia i loa le li o Anton Leonard Brown Will Jordan o lava pele ona tuma wai i le tulanga o le fulupeki ia pe ona ia ile astona ina se ima vai atu nei TJ Berenara o lava pele ona ta alo i le tulanga o le afa ia e sui aile li o Cortez Rantima Save Reese o le atu maule i lunga o le wingi tamatau ia maleli i o David Havili o lava pele ona ia i lunga o na foa o le au faa leo leo o le lisi lan nei alo peleki leo sami antu mo le ta'alonga na ile aso to nei nei o le numero tasi o le li o Ethan de Groot o le huka o le li o Cody Taylor numero tolu Tyro Lomax numero 5 o le li kapteni fo leo Scott Barrett 5 tupova i tangantani o le matua i malo si alo ta'alo e peo na mai tawina ile taimi nei tu maule alo sa mo le sunga ya Wallace titi le numero ono numero fitu ia lo iai pea le li o Sam Kane valu ia le sui kapteni ia Ari Sever. TJ Berenara fo i mai le numero iva, fa pea fo i le numero sefulu, o le lewato fo i mai le li o Bowden Barrett. Tu mau, le isi fo i alo sa mo ia Caleb Clark, i le wingi numero sefulu ma le tasi, Anton Leonard Brown, numero sefulu ma le lua sefulu ma le tolu, Rico Iane, Sevu Reese sefulu ma le fa, ma le li o Will Jordan, i le numero sefulu ma le lima. Alona wi, o le sefulu tasi, sefulu lua,
male se fulu male ton mantua mtautia o anu yo sa molo ia ilunga o tato leina le tua ia mele li yo poteni parentele numero sefu ole fa le lo ia ile lo sa mo ia asafo mua tamuiti Williams o Pasilio Tosi Patrick Tuipulotu lena fa mnu lia le utoi fo mai Luke Jacobson o Cortez Rantima David Havili ya ma yo ole lua David Havili le kusi mele awali ia le lola po David Savili le si ngole sa ka ngasa wenunga ya ole aula le wasa le antu ya mole ta longa ile fai unga ole dei fo i yaso ale olo peleki male wallabies a Australia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E tolu sula fetala le tino i tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fi soswani ai le tonga tau sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tala cash. O le ase ina yaso for waile ta itasi mo New Zealand ma au Setalia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so seleni le my cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga vala au de oval selau tolu fa lua tolu sekia Digicel. O a fianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le ai se tongi mai le whailo ina nisi whaatale noanga. E ta lia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatale noanga i a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia, telefoni o Valusalau, lua tasi, lua, o Valusalau, lua tasi, lua, mai le valu i le traiao se io o i le lima. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu ma le vanu taro road mangele latu te whaia warrant of fitness. Basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale. Talia wins quotes man afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu ma le vanu taro road mangele telefoni lua 5 tasi o tasi lua. Noi tu amo. Lofo i tani
man vai ben le pese le sua fai. Ele a se pangor ka manga ai fa malulu la kiki. Ya fe o le vela, ya fe o le malulu vo le le tayo. Ya o ka ma vela ala. Marietta Talofa, George Leonta, Marcelina Brown. Mai alfa tunga mai Richard Parker, Sipsum Vanessa Kai. Ona tanto wanga ia tu lole il polkalambe le Rito Leola. Le oli si tanto fa silsilanga motoru mai nu ma fi anga o tu malo ainga e ele taina le tu lai lua tale lua. Ona e joy fa funga le telefo wepe ona una tu le tu lai tasi le de ya su tofi. O ia lo pikil fa na wa onga ua ingu wa voila au. O le fale o inga kan fa wai. We are all wow. So ta umaya ona o ita. Sa otomayo wa tafa musu musu mai ilo taringa. Si ta umaya itelo for morning here ita ita. Shit up for no, get him from time, yo, let me tell her. I feel no pillow for my only person on that. Oh, no, for Yasaka, Kalwasuma. So, kill Sammy, you're enough about the Bungala. Get him a Kalakaba, you let him bungo. Really, kind of sort of out, not bungo. So, by you pick, I could obey you out of far. But I'm not going to wife up in our come on, Maloya. Bakula in a buka, Kelomaya Ika. This world was silent when you feel the Polonga. Malafia so kabafa, no galala. Pero vai pedir na sunga, e no meu sabe o mal no mabau, ou te tawa sai. O fine tama tinha, o me uma o te. Olha sabe o mal no mabau, ou te tawa sai. Lava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasau Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
ai le tatou pol kalame o le a reto le ola i le nei fo yaso o te fia la mai whawhenga e te oe ma whai ona mai moa ma whafonga tatou pol kalame o le nei fo yaso o le whata oto si fut whar whai upes fut lima e whapea o le ua whaingo fie ua talia e ia upu uma a o le ua mawhau ua whaau tauta o ia i ona ala a o le upu mo le aso le nei ta ua te le whapea a ua e te vave mawhau le lei matatalo mo le whawhit auli. E lua tangata o lo ta ua i le whata oto le nei tangata mua e ta au whai mai tuspa ia o le tangata whai ngofie. O le tangata whai ngofie o tama fo i e talia tala umama upu e ki kango lafo iai. Tama i e whaalongo lo i se mea ki ngā ai. Kali mai lo, e whaali lo i aise, e whai a kuro i aise tala ti ngā peo oku i aise tala ti ngā. Pauale me baba ai o le respond. Oso mai lo pe whaale ngā kula le tali mai. Oso mai loa kali mai. Se ki ngā loa, oso mai. E vave kele. I lunga on Facebook i te whaai i ai ma le whaanua noa i kakua kungu. E tumu lunga on Facebook i meo tangata whaingofie. Tangata whaingofie, tangata fie whaali o latu manatu. Ti ngā whaali lo mangaku. Tangata langa. E tau o tangata whaingofie. Kama fo i mga o e tau i upu. Tau i whaamantalanga. Aruaku, sau, aruaku, sau. E le ai se upu e pa u. Tangata langa e whaikau le tuspa ia. E tau le tuspa ia o tangata whaingofie. A le sila tangata mga i kere. O le tangata whaimantala tuspa ia. O le tangata mawhau. Whai mai ua whaauta o ia. Kamala ia. Ele saulo le talati ngā tangata. Punga loa. Kama ia ki ka ue au i o tama sao. Kama hoi ki ngā se mea o onga ki ngā whapeika la punga mai. Ngā oso mai mangi ala. E pā kua le kala ki ngā ngai lofo i le sao le kala le laku. Ele sao se moriango i ele sao se tala le ruaku. A ki ngā whaalongo le tinga. Ki kua la e ngofoa. Pe mo ingi fo. Le ai ma se ngai kakala fa pena tama sa sao ia le fe mai kuspa ia o tangata mawhau. E ke vai kula pe le o ango mai pe le mo ing pe e kamai fa valvale se tulo fa kua kala kinga ala le ngofo e ke lilo takana tangata na fe mai kuspa ia o tangata mawhau. Use ke fa yakul kala fa pe o ele o mawhau ia e lilo o la e mawhau loto. Ma fe ku ngā i le tō wha ma le whautautanga, ma te talo i le tua, ea, fe kau ngā ukari aku pese mea kau ngā ukari, kamalanga e kau, o tama ma whau. Ino la le so ngai lau lawa upu kango wha i loa i mel nei, wha i ngoel mel nei. Ia e mana tua, e le o le sao o au tala e te whina wai, e te malo ai te mi uma i le sila whanga le tua. E whalongo whai la, o le sao, o le taimi e te tautalai. O ngā nā tuspa ia. Awai ei kei me pe fōlinga sa o kalanga kau kalai. Ai le mau ai se file mu. Nona winga, e te talo i le tua, e au mai le file mu, au mai le whaau tauta, ma le kaimi sao, e wha leo tuai, le mele mana o le tua e te tautalai. So ma le upu mo oi le asolingei, a whai o kaia oi se me tinga, kakalo i le tua. Awe ke vave me ka mo fai ko kongi aku simenti nga ai te talo i le tua i avea oi matangata ma fau te le fau tautanga e ka fiofi ma fatali le tua i le taimi sao le tua e te awa o i matou i mea lei umalava a matou muni ai e maua le file mu e tangata umalava fa fitai Yesu awa o mai amen. Vai ta fele fi
mali na le tuminta i o juo to loa tui tama mavania to loa o le pese ua whaingoina a pese vai tafe taulunga antu ile polakala mena o le are to leola mo o ile reia woli o le asu tofi mo le antu langa ngā whaaptai sunga ile whaifi au ia la whaile kopa mo le tātou polakala me o le are to leola ile so e se le tā wale whaamanantu lea ona ole sawa o le teknolosi le wa yei tātou le vai teimile nei. Ua matua le aia me se siefia ku le mele ka o ki ka ofi. E le upu so ona lafo. O le upu so ona fai. O le alu le malama iai. I le tele o mea. O lo ilunga nei o le social media po o lunga o le Facebook. E oe. Ua ngalo ia te oe. Po ua ngalo ia i tātou. O nei te alu ma avele ingo le tau ai. O nei te alu ma avele ingo o mātu. O nei te alu ma avele ingo le tau nu. Ia mai aru atu fui ma avatu ma le ingo le tātou o tunu. Ia ia tautu ana ma tātou. O so se mea ke ku ua ilungo le social media. A fai te tape ai le temile nei. E iai tanga tau lau au mawhka ngofi screenshot lau kalanga ngofai. A tunu o lana fai le vave o lo wita. E pei umala vole fe aule na moli mai ana nei. O le tangata vavele oso, pe a saule fa upunga po le fa amtalanga, e a fai nai oia. Ma le tangata, e mau pea le to vai. Tu salava, pe fa alongo atu, koe a papa i mai se si i a teia. Ia e fai ai o le fai ungo le nea mea, a o le fesili. O le fia o tangata ia, o le la vea ita i le nei asu. Po ita o tangata ai oso, po o ita o se tangata e toi nofo ma mafau whang i le awhianga o anta upu ma anta whaamtalanga ta te whaia i lunga o le social media e pe o nei le Facebook ia ma le tele o isi me wa o le upu e te whaia nei whaamantain tō e intangata sto lua pe tō a tō ai whaape whiala lango na o lou a inga na e mata matai foi lau tala nei whai a tonu o le nai meli antu i tua a tonu o le nai wala au antu i ante oi. Ia, nala ve whailo whiranga. E pūle aska funge le la o lona sa. O le dame ia e pūle ai oi. E na o le whautuanga. E ta ti antu i au au tafa. Ia tautua nā mā oi. O le ala se mangai. A walu alu ngai la le ve singa le ilunga o le mele o le upenga ta whaila. Ai whaitau atu iai. Lau whanau. Whaitau atu ai. Le tau ahinga. O le angi la me o le afa. Kape, poloka le amne. Ioi, e koe poloka aku, ua wha ia se tuai. Ia, ona, mana tuai lola, ia leo le tala lo matua, foi lele na whai. I lan tama ina ua whai so, o ale mea nao tuai atu mai le au. Ba aia, oi, e ke koe tu leked mai lo, o longa winga o kana lo makua. E ke koe kuai mai lo le wha samo, ava man kana lo makua. E ke koe tu leked mai lo, mai maka lo le ia. Radio Samoa, kasilima i wakuru amu. Mo tupe whapapoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapatoa na o le lima tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo i le direct transfer te posi sa oailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu whaasopoli ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Masalo ua ewa ai i fale fo mai po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga.
Fesoasoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga iane ilu penga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Mga umia se maa whamanga ko siu ki ngā lai Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life whai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 awhire kau. E mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valu 5 po le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. Ja, o le ua joe sfultol minuta tala le tulai lua fa malo tu ya tai fo Alessandra befo ia le uso ya se ful malo va ngole nga lua megda i Timaru i le South Island o a mai le kai kilinga ko sa mangilingi vai ko sangari Osto ina ya kele mete le misio mala ufinga luenga le fisha en paiko i dai i stamaki malo ya tolunga lue malta fo oi lotu felice tau ili alo sina anti va la siu lio ya ma uto mala vale fantasi mala di vango la o di sini o tanto fa silsilanga nei wa tolu mai le fisha ole tanto wala leo Ole tanto fa linga mua mai le team No Excuse Zumba. Talo fa Samoa, ma tu ole tanto Zumba ale team No Excuse ya so tofi masani ile Omac pole Otara Music Arts Center. Ile tolanga fa tau Otara ile afoleono ile fiafi o lo winga ole fiafi nei ile o anafi ile utaya o nei ile fiafi. Elise tongi o le Zumba sumai tanto fia ma fa malo stino Fantasi awala tanto soifo maloloina e moa le tanto team No Excuse e le tuantusi o le ono pase lau aleanda Crescent e ina e Otara e awala va o e malo soifua maloloina o le tusi o le vau filifili male songa Awale ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fantasi ai male lo minga o le vau filifili e moa i fa lo penga o sa mo i sifo tutuila ma manua O nisi o tala tu o Samoa o alanga upu o la matafa yo la matai i le whainga o wha le walave e pe o wha i poiponga ma liu o le o siusinga o ainga. Pe si le whainga o paolo o si i wha anualo wha la nginga o e ka le sia ma le tele o le ngangana o wha anualonga. E fitu se fulu tala ia lona taupa upa u tele lava. Na o le ofisa o le Radio Samoa i le tolu ono Hobo Avenue Manukau e mawantu wain. Ia saulo minga. Morisi whamtalanga, walang maila tātou ofisa i le lua ono lua tasi 5 i watolu, lua ono lua tasi 5 i watolu. Ia pēntianga i sā ona waoia i lunga o le tātou upenga tawha i langi o le Shop Radio Samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e sa ili ai ia sautusi ia pe whaataua i fo i sautusi pe a whaio nei te mafuta mai i whafuantu o Aukilani nei. O le whaalinga mo tama whanau le whianga wa sau. Tulona sa moa lau whaafonganga ai le awa ma le whaaloalo mantou te tatalo atua i le paia ma le mamalu o tama whanau alo mantou nuu o sau. O loa fiuma papa au i ni usilanei, pa i alavalea a wale a fio o a inga ma le mamalu i a salawhai e whapea. O le awhai ala tātou mafutanga i le astona i neia so luse fulu ma le valu o se tema i le mautau tufunga Solomona tutau i le tuantusi o le tolu lua Rapson Road i o tara i le tulai tasi le awali. Wha moe a wā lava le wha mau popoina o tama whanau ai maise le antinae o la tātou mafutanga a wāleanga i antu le lumanai. O le antala roina i fo inisi o mata upu wa uma ona tā pereina. Mori atu ielo tau soifua i le aso tau poina i le alofa malanga leo le tua. Morisi whaamtalanga whaamsota i tufunga Solomona i le olu atasi o valufa 5 valu. Olu atasi o valufa 5 valu. Ia po o tuvau fono manu
i le olua lua tasi ono iwa lua tasi valulua tu val fono manu i le olua lua tasi ono iwa lua tasi valulua whaafetai. O le silsilanga mo le tūmalo o si umu. Ua malama nei le ulungalu maufitia i le vaai le malu o le tapu itea. Ua ta oto fo i le antanta nai le tulafasa. Whaatu lima iau pa ia sa moa iau te aroa nei. Tai nane pa ia wha le tua i so se fanta. Tulo wia, tulo lava. Ai whaapito au ngafa se wala au whaalo alo mo le nei tūmalo si umu. Mai mani noa se ia o antu i sa anga. O nai o tātou paulo fo i maringafa tātou te manuai. E a fifio mai le lawa o tu uu tulapai i olo. I le astona nei a solus fuluvalu o se tema. I leitu lai wha i le afiafi. I le tuantusi o le se fululima Emery Avenue i Mangele. E pe o le tasi i le tofa ma le wha tanga. Se i toi sila sila ma wha mautu tāpedanga uma. Molo tātou wha moe moe le masi na fau. O lo toi pea isi vai aso mo tātou. To SCA nu po topoto a telepopo e valu tulou ya o le toma sua fo i lea o le tanoa. Morisi whaamtalanga whaamsauta i le olua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono. Olua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono whaamtai o lo seinia e to whai ono tupuola lafi tu la asuao sio wha longo o tai levi tusa lua toloa tavita sua ma tu uu tala epa tula pou olo mole tu malo. O le whaalinga mo ala matama whanau ale fioanga o Mangiangi. E whaasisila atu malanganga whaalalo i alo matama whanau uma ale fioanga o Mangiangi o lo alala mapapa au i New Zealand nei. O le awhaatino la tātou mafutanga i le ansolus fulvalu se tema o le stona i lea i le tulai lua i lea wauli. O le manantu o le a tātou a waifa tasi lea aso o le naudauta inga lava ina ia mau popo a tātou fuafuanga mo le fio mai o le tama le malo o se tama whanau o le tātou nuu le fionga ia lautimu ia a foa wele se va ai. E whaiala tātou mafutanga i le aso i le tuantusi o le valu Aua Streeti o tau i le Otahuhu Rugby Club Hall o le a sauni e fo i le tau mafutanga mo lea wha moe moe taua mo risi wha amtalanga wha apsotai i le olua tasi lua ono ono tolu lua o o olua tasi lua ono ono tolu lua o o po le olua tasi lua valufitu o lua o lua olua tasi lua valufitu o lua ma le wha aloa lava wha fitai. O le whaalinga mo ala mo tamba whanau o le whianga o Vaiala. Mo ala mo tamba whanau o Vaiala, whaamore mole e whaamore tuantu i ala tātou whaatasinga i le mautau maunga Langa Fuaina Jensen i le tuantusi o le tasi o Iwa Hillcrest Road i Papa Toitoi i le tulai tasi i le awoli. E whaamore tuantu fo i le tātou le stala e maise nisi o tāperanga e pei ona ioina. Morisi whaamtalanga whaapsotai i telefoni o le olua tasi vanulima o tolu wha o ono. Olua tasi vanulima o tolu wha o ono. Po le olua tasi tolu lima fitu ono ono tasi. Olua tasi tolu lima fitu ono ono tasi. Po le olua tasi lua iwa lima valu iwa lima. Olua tasi lua iwa lima valu iwa lima. Whaamtai o lo seinia e penu ula mailo nuu vai la au. Whaalinga mo le mawhtanga so whaatasi e whaife au sa moa au ki lani. Tolona ia upa ia sa moa le au mamala. Ai whaasisila antu ma le whaaloalo i le mamalu o le mawhtanga so whaatasi e whaife au sa moa i au ki lani. O le awhai ala tātou whontanga i le astofi nei a sa lus fuluono se tema i le awhole se fulu i le tai au i a longo winga ua uma a i a whaawekai ke le lava i a tonu o le nana a wei antuai i a nisi o au auna pa i a le tua.
ole isi an tātou whaalinga, o leu te wai atu ai lunga i. Ia, o sa ila kiki mai lai I oerea. Ai sa oerea I. Ia, aru I forere kura ia lelei. Ole mafutanga, alo mawhanau ale fianga o sa le lua I whale a lili. E talo antu ma le whaaloalo o le antoi whaiala tātou whilo inga I le astona I neia so luas fulvalu o September I le Julai se fululua I le awauli I le no fuanga masani manatua mai le tātou le stala I tolu se fulu tala morisi whaamtalanga whaamsota I le telefoni o le olua fitu lua iwa wha tasi tolu o lua fitu lua iwa wha tasi tolu whaamtai o le osainia le taitai fono ma le lau o le mafutanga na alo matama whanau o le whianga o sa le ilua I whale a lili I to tonu o ni usila nei. Male tātou whalinga mulimuli Indigenous Market. O le marketi whaapitoa mō tangata uma mai mauawa noa e whaalau ilo ai ma whaatau ai au oloa ma whailo ai au nanga. E le Indigenous Marketi po le marketi o le a whaatautaya e le Seed to Harvest Marketi. E whaiale le asto na I mua e o masina te tasi I le tuantusi leo le Iva Ono Swanson Road I Henderson a matai le asto na I le vai sfou le aso lima o le masina o katopa mai le vanu I le taiao se iau o il se fulurua I le wauli. Monisi whaamtalanga whaapsotai I a Janet Tuitama I le emaili o le jtuitama@seedtoharvest.co.nz Indigenous Marketi o le marketi mo le langolanguina o pisi nisima aloa whaatangata nuu ai maise au nanga ese. O le mātou nau tainga I a soi fōmaruia takanta uma ma o le mafuanga lea o le mātou whaavroina ai o soua avroa mo lea wha moe. Sumai tātou langolango sua whaatasi I le Indigenous Marketi o le marketi mō tangata nuu whaafetai. Mo le antulanga ngā whaamtai ia I la tauia na tu I la mai a la tau whaasilsilanga e wha malolua tau fo I bea whai e Jesus wafa o se upu po se ngangana ua le tala whiaunga I lau mai tau mai. O le tu walano lava ia le tātou wala leo. Mole tātou ia tu sia tātou whaasilsilanga e o e tu wane ai malau koma o lau whaamamafa a toa I fo I malau piliota ina ia whaawhaingo fia ia le tātou ngā luenga whai whaatasi. Toi tasi mala whamirute au nā tā leo le tula e lua. Waule neo Kaspitialo. When I'm not having my 2-minute noodles, I'm listening into Francis on Radio Samoa. Mga yellow kipi CD. Misia le maloma e kalesia le temi fatu pula ai tali ai le lipotio sa wanga I tusinga. Fatu wana fa por kiki fainga fatong falea e fa mtau tele le sau tongolo minga fasa longa de pasika. Ta longa fa ilo e pule o paka le mana ola na tama fusu il champini o le IBF. E fa fombaya e fa lo tereno ni tala.
O le malo mana vanga telo e kare sia mata po inga o misia le temi fat pula. Ta fautuina tali ai fautuanga ar komisi so e o le malo. Le sa faia sa iso enga sa une sa wanga i te singa le malo mai kare sia. Ale Royal Commission of Inquiry into Abuse in Care. O le taimi mua ma ale ale fautuanga ar komisi uta wai fa peang. E te tau le malo mano whanga e kale sia mata po inga o na lo mia di ala tu tali li poti o se spenga. I te tondo li lua masino le li poti muli. Le sa fora sia le parlemene ia iu lai. O le suru o le vaso nei sta mutailia temi fati pula. Ai o le malo marasfumatasi o no whanga e kale sia mata po inga e le whaia ia ni ala tu tali. O le malo e o mai lava le teminei le itali iai o e kale sia mano whanga e o mai teminei le itali fo iai au fiane me tisi. Ecclesia Presbyterian Support Northern, Presbyterian East Coast, Presbyterian Support Central, Presbyterian Support Upper South Island, Presbyterian Support South Canterbury, Presbyterian Support Otago, Manemoni Maui Yova. Wanao le Ecclesia Anglicani Salvation Army, Satu Sa'oala Tali. Ai Presbyterian Support Southland, Salatu Failoa Rolatu Sau Nesta Wangam. Vale fatamala ia ila tu sa ia ila tu te singa. Ole kale sia ka koliku o menino Itali. Ai ole Gloria Vale, ole ale Itali. O isi fala po tonga mai malo sa longo ile le toni sila. Ole ala tu Itali le taime tu wai. Ole suiso upu mo te mai ta minister ta ia Italia le malo Erica Stanford. Dai falia. Ole au foina le malo ile te atu fa mtalanga ile Itali le taime fa to sengalo ia fala wo tele le malo ia November. O se poro kalame amata fo ia fa tupla i ole ukiutir fai tu wafe mafe tanga te whainga luenga e eto mai mo mi ina i fa whainga luenga na luenga fa engineer ma company o fela wa inga o loa ta turi matu le parlemene le astona nothing o ta pa ile te tawan fa whainga luenga i tanga te whainga luenga le Pasifika e leo whaunga ina pe o na lomia ile Herald o le sao fa tupla i ole fai tu wa whai ma tanga te talavu whainga luenga Pasifika. O le ai so lato sao tele le fo ia yo le fa fita u le uti o te ngata whainga luenga i nei ngā luenga i lulu manai o no le fa solo atu ina matu tua te ngata whainga luenga o ie nei o ia ngā luenga o ta waile ta o tele le atina ino le ta mau aingo ni sila o le por kalame wailo ai o le lumanai o tangata moana Pacific People's Workforce Development Action Plan mai le fa alabro tonga ale hanga aro rau ma le fono fa tonu mo le atina o ngā luenga o wharenga o si o loa, ngā luenga fa insinia ma ngā luenga i whira i o loa. O le uruai por kalame fa pele o tapena ina i fa paanga i matangata Pasifika, fa le whai ngā luenga pisnisi mano whanga wa o onga, mo le wha lele iei por kalame te wa o onga ma fa te inga i ngā luenga i talsia ngai. O Fiona Alexander Crawford o le ofisa sili o le hanga aro rau, o i whalia, o le por kalame lalo fuafuanga fa tino fau wa fuafuina, e fa vai ai so longa le o ngā luenga mo te mau ainga. So alo lau po e Daisy Bentley a Gray le te mai ta e whaia onga mo le te mai ati na e ma le puno le Pasifika mo le te mine ele no whanga o susuanga e SL Unitec ta i whalia. E ta o tele le ati na ino ai inga whatino i whiriwhiringa i whaalapu tonga i whaia. Ai me se ai se whaava o ngā luenga o anga waa ma i wtaui ma mana onga o tangata Pasifika e whaalo telinai e ngā lulua i ngā luenga ma awa i talanoanga. Wharia so alo e ala ngā te tau whoi whai ngā luenga o nā Maria e siria mar se furu ona motu e te Pasifika ma e tofu lava le motuia ma nā anganuu ma le e senga o taritununga. O le unuai tu singa fasina upor sa alo tonga o lo minga ma fasala launga le Pasifika o le ruafe ma le futolu 2023 Pacific Media Freedom Index o tunua sumar whae Pasifika. O tiro ai le mamafa por fato wana fa por kiki, fainga pio, ma fainga fa tonga falea o lo fea ngai, ma lo minga ma fa salalonga, ma le autustala i le tulangin. O le ripoti u fa ulu talina o le for us, by us, about us, sa tu sia le fondo i le sa o tonga o le Pasifika, sa tu fa ta sia le fitsi ma le tolu au fa i lipoti ma le autustala. Pa pema fa tonu sili, sa fe sininga ina. O fa matala ina ai le lipoti, o se urua i sa i lingo la ngona pito mai ai ere wa whaia i li tulangi o foi nai se whawasenga na taua o le silia mare a foi la tau sa tari foi tau i le sa i lingo la ngona ta whalia e wha tau wale a ina tai o whainga malo ma wha amata ngā ina au tu stala ma whai li poti ai por wha alotu tele ina tanga talau tele e aua
le whaaloalo I seisi po sui o ni lo minga ma whaasala launga. Ai toi titi lava le tasi vai tolu o whaarapura mutonga o whaasala launga le malo e lea mana iaina. Tala au tua tilo iai, e whai lava si maa ale mo le whainga malo, tala au tua le potia ilungo whaavai o tala company tu oti. O le mamafo whainga o vaianga tau tupe, po whainga tāru na maua vaianga tau tupe, ma tama ainga maua, e au fi ei whaasala launga wha businessi, tupe whaatamo e ai, tupe tongi, whainga pio I tangi whaato sina, ma whainga whaatonga whalea. O whaatulanga ina maolunga o nilui tau I le saulo tonga o rominga, ma whaasala launga. O le li poti sa whalau te leina na amatanga le vasa neide whono tanga le Socio Tara le Pacifica, le Pacific Islands News Association, iniwe. Tala wai o le mawalalo te tongi mo au te stala, o se whawhita o le umile I tulangi le Pacifica. Wa a fiai le tau fio tangata ni ngā ruenga, ma whaingo fiai o na a fiai whainga pio, ma whainga whaatonga whalea I tupe tongina whaari lorilo iai po bribes. E nei visiringi e ina e lea sa I linga I te tongi maua au te stala te do tasi, I le tau ai o le whaatusi sanga o te tongi se mata upu e ma ale. Ia taro talonga I le mai ai o le malo mata ino Daniel Dubois o Peritania, I Listam Peritania Anthony Joshua le whaingo le vaiaso, e wharinga mai o le champini mumore lo langi le pamba mafa le WPO, lupe sori ai lauri Joseph Parker, o lau nau e fia fusi o le champini o le langi o le IPF, o Dubois, o lo ye umia le champini, ai wa whaamauni a nei David Higgins, o lo whaalau te leina whai pere ngā Parker, o lo tilo nei ia I le tulanga, wa tama mau I Higgins, o lan tama fusu, o mana o e fusu le fusu le IPF, e pona pisa ia fia fusu ia Dubois, I so se taimi, ai poso semea. E pe tai, o le mana o ngō Parker e whoringa mai, e leo siu tūlanga le naulo ia le mana o ngō Dubois. O whaalia Dubois I le vai ngō tala le Talk Sport. E nata tali eina seisia la pusanga me Joshua pe a whai o le isi nao la sanga. E pe tai, tai e tau o whailo na fia fusu seisia Alexander Usyk, ma Tyson Fury, mo le champinia iai po le undisputed. Joshua, po so seisia Usyk, ma Fury, ai a Dubois, po ai lava te rea tu topere tongina. O inai ave yelan tu kilo e pena ia, whaari ai. E ra taune Wallabies on the Silia, sile leo le amatanga le latu ta alo pea whaile e iei to latu wha moe moenga. E whato I laro le All Blacks I whasalong mune muli o le tamarasanga o le Rugby Championship I Wellington. O sila ngona whaalia le nao le loka Australia, le alo Samoa Australia, Lukanda, Salaka I Lotto. E whaasko Samoa le All Blacks I le rusfu 5 minuti mua mua o le latu ta alonga le whaingo le vasa sini. Maturi ai le rusfu le valu sulfai le afa taimi. Ai le toi tau iwe mai le latu ta alo le afalo na nua mawhai ina I le toro ai. Salaka I Lotto e peona sa toi taliu mai manoa sa afi ai. Mawhai ai so na sao tene le toi tau iwe mai le Wallabies an ta alo malosi tele. Ina wasui le tonu mai le na whole o whale lo. Mai whoringa mai e mua ta alo I le ta alonga I Wellington. Tai whaari ai la tau tele e kia le la tau ta alo le whai unga le vaiaso. O mana na o se unga le lei e iai le whai unga le vaiaso nei. Ai o lo mana malama o lo iai I se ngase senga ea o na whaia ma I le aso ma wha awau na wha ma ai le ulongo. O le manam lo ta inga o stala kai a loto o lo iai se tūle le turuai. O no le malai Wellington. Sa whaia inai le All Blacks ia na ta alonga whai tauria umai 5 muli nei. O le ka alo e unoma se amio pulea sa toi titi lava whai inai le All Blacks I le Wallabies in whai unga vaso. O pepa sama sa whasale Anthony Leonard Brown, McCallum Clark, I le tūla lata whai unga le ta alonga sa matala I mat whai toa mo le Wallabies, e toi whinau mai ei te ta alo mata ina. O se le sona e whoringa mai ele o a o ina lava le All Blacks, talu mai le whai ina sua ngā shampili te amarasanga ri pore rolangi. I le tau sanga o mawai, frani ina o ta alo to asefun ma le wha ma Afrika. So game. I le talanga I ta alonga whai tauria alo All Blacks, ma le ta alo e unoma se amio pulea. O le kapeteni o ine le All Blacks Scott Barrett. O se tanga toli tula fono pino silia tulea. O lo tūlanga mumu ele 5 whasalanga e whaamalo I whafo ma le malai, tolu pepa sama. Ai lua pepa mumu. O le kapiteni talu ine ia Sam Kane o lo pito tia I le 5 foi pepa, sa whasalanga I whalan sama ma le tasi le mumu. O whatunga whasi le iso pito tia I le tolu sama, ma le tasi le mumu I le whawana pepa whasalanga. O le isi le kapiteni o ia Nate Tori Barrett, o le uso le kapiteni,
e lua na pepa whaasalanga e tasi le mua mali mumu, mali tasi le sama ma Eastern Deep Root, e tasi le na pepa o le mumu. O Bowden Barrett, o le usofoi o le skapiteni, mothers to kapiteni, e whara pepa sama, ma Cody Taylor, e tolu sama. Tala nal na yaso, iai pere to file e mui tanga tauma, ma le olo fia, soi wia. E whatalo whātua lau tala nei o le tau mo le so mo le aso atai au. Winga le tau mo le so e awoa i le tele o taimi whaasolo ina whaatupula i anga i atu i le afiafi mai ono to ulu nai timu. E angi mai sa vili mai le tu mātua le atunu whaasolo ina angi malosi mai i le awa uli. O le vevela whaamauina mo le so e sfulu walu tikeri ma le malu lua sfulu lua tikeri. O le angoto i fole la i le lua sfulu lua minute te ai le tula e ono i le afiafia na nei. Mo le asata e au e te olu nai timu ai langi le lei le tau anga i atu i le afiafi. E angi mai savili mai le tu mātu i sifo le atunu mai whaasolo i nangi maalie mai matangi mai le tu saute i sifo i le tae au. O le vevela whamauina mo le asata e au se full fit tikeri ma lona malu luo le ai se fulu tikeri. O le au soa ele la i le lua minute te ai le tu lai ono i le tae au a tae au ma le angoto i fo i le lusfu lua minute te ai le tu lai ono i le afiafi. Ma lau tala le rao le tau mo le so mo le aso atai au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Le dawa fa fongalan tru se fa bo pongana o tanto tala I vai fanua o le nei fo ia woli o le stofie pe ona fongeda tu manta breina le sunga ia se yuli malau lefi mos fa ponga ila woli anta ia wili July tasi e molto bene fi filanga o le wa fa tasi mai e le tu manta ia anti yo le tu malau danga ale Henderson Cars I manu ka nei fa talvantu anti malo nga lue malo fo ile fa malo sil nei stofie ia malo se fo se umano malo lenga due nei poi tula le aso ja tanto te tau foi fa malo la va mana ile sulu mio ave o le la e mo wisi na ma fa na sa ile se ta vale wa mai le o nanga le Henderson Cars le nei fo ye stofi ia lo manuia la va me o me le fa malanga le tu I le Henderson Cars ia le pisima fa ni lava o le anga I mai foi le malo la tunu o awa ia de la susa vale. O le pisima sani lava se umano. Ja malo ale on sai malo le fa malosi. Ia, se isa no ia po anta to fa betole na fa nga solo ia ma vainga foi don't pe na ji le malo le tu le afia le tu mala undanga le Henderson Cars. Ia fa sai lava se umano ia le semine e lua ia fa wi lua le fa lu semine ia o maso sa vale ia lua o le sa vale mo o le maso youth po le piki apu le fa alu lava le maso fa wi lua maso piki apu na le ma le fa fika la ia fa pele maso SUV 700 le fitunu 4 ia le fa alu le fa wi lua maso vale na semine ia oi lava lo ofia apalai mai isi tsavale ia e faingo fia lava e na le fulli mami no se lava e fai lau apalai ia a fainga sa ona e su mai ile ofisa ia faingo fia lava ona e alulunga le maso Henderson Cars page ia ona e email mai le maso messenger ia e fa tsanga mai ai lau se apalai ia o ba inga na lo fa peona ma o ngali lua swailo Henderson Cars I le semine o ma sa avalena lua le fa la wi lua semine ia o sei lo e o lava le ile fai un le nei tau sanga pe o malole tu isi masime tau sanga fo ia
ona toe fo'i loa leo o tau ta avale ye lua I tau masani. Ia elena o le pauna o ta avale le fa'alu wi loa se minei. O ta avale uma o le e maso van IAs. Ia le fo e fa'alu ia discount o maso van le se minei. Ia o maso youth po maso piki apu le ia maso Hilux o maso Mahindra le piki apu le maua le fa fitala ia maso for Rangers le ia se minei. Nele. Pape fea ia mantovu I le fa le tonu le ngol tongi e tana fuat. Ia ole tulangana po le back ready sa le anga le no. Ia ole tali e maso ia back ready o fa pepe le fiti ia o cashews o part time ia ole e tali e maso ia na yo tsana ia yai foi ia tu unga po o ai fo ia vainga e sau ona au sia e sanga ina ia mafai ona apalai san savali ia al semine ia ole pisima sani lavale ma so semine ona ia tato a inga le malanga mai la loi Hastings o Wellington ma Christchurch io leo mai pikala so savali ia motoyo asoi la lo miolo o ala lampapa awai Lele malo fa tai ia o a te mi talai le tantu tua o anu meram fionu so ta I to le malo le tunu ua ati. Ia o le tau tua lau Henderson Car se fitu asu ia e sala le asonga fua e tau le asu sa mai le iwa le tae au ai sapuni le ono le afiafi. Ia o ne ngalo le maso tua tusi o le tasi iwa fa Kevin Drive I papatoe toi ia Fabele maso numero telefoni oval selau tolu tasi pole oval selau fitu tasi e whaftai lava seu manu mo leva no mea manu I telinga luenga o whinga I le nia wauli o le tuita ia anti o le tutua malau nangana le Henderson Cars e te maua le tasi va wha Cavendish Drive I na e manu kaupo papatoe toe Sfoluvalu miru tuita e nei le tula e lua I le rivaenga o le wauli e talo whantuai e le vaenga leo lo mafuta mai valasi Iulio le lava mafuta mai le tanto tutua I le aso me le aso whamtai valasi nua usala ropati mai na e California Hala Jamie Hala vapefoi taifofo Alessandra ia mautu malav o ina watou nuantu nai le kapaka le onga o maua sau paka le ini leina sama vui au tafole awala wa wantu le tusi kapaka le temine I maua antu o ina te paka ina kusa pe nga kengo fongo kongoro kava e maua la usana la nan ngole dai madino le bantole vai wa mai le tulafono e le mafeona paka se tabale ile leina sama nai vase Alona winga pai fusinga la makwa I loka le au fili aulo o au mama aulo o au kaukaringa aulo o au taimane loka fa le lau tavan ya e fa mali uli wontu o ile lonto ha e piki mai ile fa na wa onga e ele tanto fa talanga masitashi fo yo alo pesio tanto tru se temi le to mama ele tu ala vele nei ala radio Samoa tasi lima I tolu amo o le porgalambe o le ngangai fo faiva ma le fionga ya pesta le anto sovia o la fa pele on tom fa ye le te o le fa I Samoa I le fia videi la do winga la o le anto fa ye le tanto o nanga e wa la vele fa o we no le tutua e ma o nanga le porgalambe o le ngangai fo faiva I le tua le radio Samoa UB36 o Felix fa a ko I love UB40 When you shake up the radio Samoa Loa mai Washington Radio Samoa Tasilima Ivatolo Radio Samoa Whatever see I look for to umaina oh
se foi lo fialu ese o matutu o le tafana utene ai wo e fapea e mawalunga luno foanga o ita e fa atava e mawalalo lo te fa sino manga tele o mautu e tele o ato o imana o ile tele o e ola le mativa e ola le mau le mene te tana ilo se fa amole mole o tele o tawaso o lea e popola yo tamata o e ai ilo umalosi ai ngalo e ita se fa amole mole o tele o lea e mafai ona onga ngana o e ai ilo umalosi ai ngalo e ita ngalo e ita o fuai te lulu e te sele serena wale amana ina lo wafu il fatu ainga I know what iluma ina lo ole masi asi wale fana etapua I ye va o mai so ustaimi tele o mautu e tele o ato o imana o ile tele o e ola le mativa e ola le mau le mea nete tana ilo se fa amole mole o tele o tawaso o lea e popola yo tamata o e ai ilo umalosi ai ngalo e ita se fa amole mole o tele o lea e mafai ona onga ngana o e ai ilo umalosi ai ngalo e ita ngalo e ita le mo le leila o sunga ke fe ke pepelo ke ilo le popula mai lava ile se lu mangai fa mai wai fonga lo kai le sili ele fa so ko nga fai mo kala mo I ma mukangi ngai lo le ka fa sa ngai ma ki le ngo mai al makwai ai mo le la lo lan sa lo e an ia o fa so I fo de anga fa fe tai mo le fa apolona fa fe tai mo le po ona ele fe tai le pangoza mo la o fiona Kiva no ten ma shori cap ma abi ma le pese o te le tau aso fai pupula mai la manga meo. Au le ka ke pupula ako. Upo le pese le nia upu. Ya o mea e tutupu le nei o langa. Ese umalava me tutupu. Ia I tātou o nisi teimi te whaalongo antu ua tau pē le tātou lo fatu. Ia ai o le lava o le onu sa. Ia ma le lava papali. I mana tua le upo le arento le ona le na awida antu le so. Awe ke vavi. Ia o le mena le vave so ai ma le vave ona e sela. Ia a e sela la no winga wa tau su e lau manava. A tau su e lau manava. O lono winga wa tau puni lau manava. Ia o nga e kakau rea o nga e kou. Kou le lei. Kou lima be lungo rouru. Ma e manava ina le e ai tutonu. Ina mai e le tua. Tātou te ola ma tātou fie piango kongi le okiseni. Lea tātou te manava ina. Sole.
Mangu e whapengi, e makware a munga ko kupe cohesion. Ioi, ai on whautua ngana mo tātou mātua ma tau lele na ngai antoi piki le whana wao. Loka wha le leila mta vale. Ioi, wa ai umau mea ngai ngai kongor ka vale ngā le leila lo le mea solo vai. Awangi ila la ngi ilunga. Langa le mea le watu. Peo na lipo tia maile le ofiso leo leo. Watu tu sa le aluantu le ngau i le au. Ia ma le aluantu i le po. Ua makware kea kangaka. Ile me ka o le mo kingi mai o le lama le tumutumo tangata ma le tele o ta vale nei au taf. Hede ei woso hale ngau i le au oso le po. Ioi. E ha mai e futu i nai tanto. Awhi o nei e ni au auro mani au ario tono lau tawa. Ha mele ave kulefan. Kuwale le ia le tau fale, sefe ai, ma saunga le mu. Ia ona le pe ai le matau puni ai lau mana. Ioi. Fa ua tu tanto musika. Ile rivango la woli. Ia wala wadanga ia tu matu e piki le whana wa onga. Tunga mai ia wino. Tama o le whaiwhai aso. Ike sa mai ia. Ioi. Ia si whai. Gosh! Suia! Ore ai to efe ai lava. Ore fuia ufa alata. Ile sipula vea olo o ile faato anga. Ole nupe la lelei. Ole mo e tau felei. Ole mo uolele. Ma ufa a pepe. Le basa tele le taba e ua pa e pa e. Uolele atu isa sa. Feeling
Susana Imanu Lea El Somanatu La Rosa Mama Leo Mafafa Oi Lava Mayana Moha Fear I go to Pula Etutasi I ila wanana Olo panogi was the sun Uwale ai maseisi Na oi kuasili Sili ila wanana Oi ola ususana O te whakaloina oi E si aho te whaamoi E mana tua te olo suafa Ki te te ua Tinggal le telepon ala o Ese Samoana Mosa o ilangale Le rosa male arasi Porque si por fuerza sana Male alteta atelia la fama Aku sili ai lawai o manatu Susadai badu Lea el somanatu La rosai mama Leo ma fau Oi lama mayana mua Fia ai o tupula E tutasi ai ilo manana Olo manogi wasasa Zo van Bali alle penino Giafau ai Le pese ya Susana Ivan Kalau kau falang orang kau di pi mau le la au le tolo no me lu jan tu peselia mai ba we pe na faiona officially sa on tu ya ala pati ya mamali ya pole le wingo le pesele ding ole un na me fa mo jan tu pol kala me le te ala fo le lu ya etan tu te officially ya li i mata ma itai o lo ye le ta le ni ole fa fia pala ma fu anga le yo tu sia lan tu fantunga ele ngata I whaitunga iasola. Ia befo ia whaitunga I nei ona po. Ole kua whalongolongo koe. Ia e sa wai kua mamrea o le moso oi. Ia mai si lewa tātou lao I Samoa. Ia wai oini. E o laile me whalelo le pua fua tausanga. Ka banga po le ansa wale manu uru o le winta. O la ala vai ola. Sole, makau kia le pokor ngā pua e ola. O le mea konguanga ka o le pua makua isa excellent le kau o le pua. Le pua fua kausanga. I tutonu I nei New Zealand. I wale tele o istantu la. Ia e o la fo ile le whawaitain. O le pua la leo ke whai akua. Ia o fo ila le auti. E o le lau kino ke mai e fo ile o la nei. Ia le te whalongo le masana su e antantu fui sina. Fo ia whai ia ka kou fo. Ia pe ono vetu. O le mele o le pua fua tausanga. O le la au mua ngare poko e o le kongorngia kungu umaluru. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele wha pēr manrua. O le vainga o so sangase pe amana o mia.
e whaatino e fo I ma tuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sefuluiva mo I lātou e sefuluon tausanga malunga atu. Whapea ma tuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo sauva noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Craysau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva no walu, pa fisili mo en po alofa. So faso I fua. O fuafua sau tafonga I Samoa, mana tua le Return to Paradise Resort. E fast full tonu na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha moe moe. E o atu le fase lau tangata wala au li etalia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au lua lo ofisa malanga. O le Ardas Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le Ardas Travel. Tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le Ardas Travel. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Mone tele manu, e não manu fe mo ai, e pio singalu. If I fool, I live for you. Oh, la out to Vanu. Oh, now, what to? Oh, long on the low for your essay. Oh, man, I do it, I feel it. I'm a eagle. Nilava on the side. I'll eat today. Ilila Vata Jolly. Hotile oh nami o fale Hotile oh no ni o vale oh mea umana oile bala aulo ualofa Telema waina ileala Talo failua itimata Fasi seina elingata Falongo Malofa atamala Ua e mana tuna pule E whaangalo me fale yo Umautu o me hafale Ngalo ni mosifa amale vale E la lengua E tagu sili E polonga Si ona tingi Until he yo Nei fuma wale se tangu uma Te nofo atu fua I tau ai Te nofo atu fua e peise rosa wa mamai E mai maue pe ana I lole lofa uta yana O me vape nasi o ne whamaoni O lewa na au ngani so avanoa O lewa na umana o tatam no mta faso E le mawhai alo nau nau I le oa E ke fiu e ngangaka mai moe io
O le vanga o ilo se wa mio e pio pio. Ka ilo pe ko mo wa si se hani. E sabi a dia. O misi fo do pasi. Nei lo lima. Wa te pa mai a ita. O ya su vale. Wa ela te mai no fale. Pero eu simba. Eta vale vale. Ele pipi ia se limu. Ona na tomate mate. Say mama falene amo. O amorina. Wa eta ole pua. My love for my ita. O la lo le anga. Ilu mautangata. Aile mafafa. Ia wanga sala. out of 10, baby, tell me how you feel. Baby, got me one up, babe, I wanna see the deal. Oh, your phone rings, baby, one of a meal. Still, I wanna find you, never wanna take the wheel. She the one, she the witch, she the queen, she the reason why I wanna fall in love like She the love of my life, but I never ever wanna see her face in my dreams. Why I never wanna cry over a woman, never in my life for a woman.
Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lau iloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback, pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolo se lau Craysau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over se lau lolo a fitu whaiva no valu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Whangamali na le tui tai o langi ma tau tia no an tui se fulu minuto na tā leo le tu la e tolu ia tā fulu tolu le ringaenga le awoli on tā tuanga i antu leis whapoponga o tala i vai whanua e pe on tupina mai ia le whalatua fo i a Miriam la la toa po marima le tu uai foi o a onga a le whanau. Le ringaenga le so whiwhilenga ngau le uwha tasi mai se tasi o alo pese o le tā tu tunu le nei foi tolu fo o lea e mai o le musika
Ya langa tui lewa tātou wanta pese I lunga o le YouTube, Facebook. Ya ma le tele o isi a vaenga o le social media. Ya whiwhila le nganga o lewa whaatasi mele sunga I Kiva Norton I le tātou polokala mele ele I le vantu nino tātou ina na whantunga whaatala vantu a Kiva. Ma lo soifua ma langi ma. Ma soifua se mang. Langi mai o fionga. Ya, ma lo fa tai mo le tātou whilo inga le rivaenga le uli e ui o lewa wala I titile tātou tai. Ya ai tu lewa no, se au mai so whila ngalo voi lele o whea lo wha sinamanga a o le ale. Mea ue fia ile nei mea o le whantu pese, ya ma le usuina fo o tātou pese le nei vai tak. Yo, wa oro ke ngi leo wha. Le ngu ua siu ka mama siu kinga. Ia le kong whai lawa le kāri. Kong whai mei lawa lua fisu ipo. Ia sa ka wama ka maka lawa ia. Pei ka ere I kingo mai. Ia ke mio o mawangai mga koe. Whakawhako e pese. E lawa kele ngai whakunga runga le YouTube. Pape ngā whoianga. Sira fie kākang. Ona upese fua le foto alima e a sori ki va kalung ko ilunga. O afia e. O ile whakawela upese le ariki. Kei rewa me whakasiti. Ie reisis. Ore whakunga kong whai kuskusi whai ai. Roa wa ai mea oro kupu. E mise kupulanga e mise whai ka makua. Neli. Lua vesuru I valena e no mai na tau amatamatai e na iele mea ngā kau kuka I ai fo lele le tau whai. Lan mafu angan tau whale tonu e lau tau whai le tau sa. Mea kau mea reka kau kala. Pio ngasa. Sa kau afoi fo iai kala ka haka I. Dale winga o lau tala tangata. O ai wa whai au kala riki. Mea reka kau re tong whai e kua. Tong whai mea ri se koskoso mai laru. Le mga upe e runga ris. O la le mea ngā koe suia I lo mawhawhau. Wa anga o sesi. Ia manu e whapeni I re koe whawau inga kāli. Lan mawhua anga ngā lenga koe sui lo mawhawhau. Ia re mea o kong whai. O ngoro kwem. O re kingar. Ia. E pesi. E o ingala sa koe sa mo I si. Mga kuli koe. Koe whai kāringi. E ngala ringa sawa iam. Ro mai ke mi. Kong e kāli. Wan koe ngā kalafu I e ngai whanongo iri ki wanga e whanongo kua e fia pā I ar kakarenga whaia ngā ka. Yo, peo kami chai runga ma. I runga social media re ma fuani. Kusa koe kiki ai whaia inga e kere ia. Koe kiki apa ueri ia. Ia, o malenga whakua inga o e siro o makua. Toi sui o mā whanga. O la lau mea ngā whai. Wa o le mena le tupu nei le ikiwa. I le whafunga anga le tunu. O le tele o tātou. Wa makua ila. I upu makala I e whela whua I lunga o le mea o le social media. La so lango ngā whakama pese I. La sau futua ngā ia I la tau. O le waka ua o le mea lena e o I le lua whesfurui. O ala fukuanga ia. O rea mga ia fua. Ia foi ngare. Kia kere me kara ua ala pākua o ngare pe. Eo e. Lele. I le tau mawhainga la o au musika. Wa leu te tau whanongalonga tuile. O le masalo le tele o au pese ia wa release mai. O mo meo pese fui o le fatu I fatunga papalang. I se mafuanga o e filifili e o ia le au ala ki. Masa kong whai dawa o whakia palang.
ke fia e fo ngale ye nga kom fai do pa upu Samoa ia o lono winga na wai ri ko fa no ngala se kana se si fo le fa yak ba wa fa le me ke lo ko i o walwa ni e fene ke haura ko la via ia le mai le taimina e a madai kiva e atono na wa e si le fia fo le nei vai tau ia o faingo fia na mawa se le ni ba ke ka ka maka yau MTV si lunga le o le YouTube ma le nan taimi o ma le nei taimi ua maua se whaamria nga mo e masio ai ngai lau tomwhi kaira me whaksit i ore ke momo e sa kawa makamaka ia e ka e se renga mo ia whakai ke mi kai fo e leuso ia pesinga poi leuso ia wiki ia leuso nga sa whamaka lama mafamam lama rikele au kuseia le mero e kemi do ko fai mau o mutele ia me tai leuso ia Josh le o mau New Zealand ia leuso nga lua de mafuenga mo se le leusa mo kemi mole kale o lo winga la fai wa pese le temi nei e fiangi pese fai una e tu sia ma pu e ina tono le masina ia kemi ni o lo kompai le vatai kasi pese masina e fuanga ie dele o longo winga la li kiva wa le ko alu yukon ma manga saule e o le ko ko fa e pa fa le ia wa fa pe o nga wa pa la si aku se le ngi le masing a soli e la se mela ko po pole i fo se ko nga fa i ma se ma ngari no ia le ia ole antonio le ava mo moli le ki va vo le mo le fa fo nga ma mai mo mai le tanto tru ia o mai so fo a so wa filanga ia mo ila to is le ta wo va nga le nei sa no ai na to po loka la to mo fa pita ia ole na toi fai lava la oe ia filifilinga e fa a wau lau talen ia ona fo o si autua la sau fo tua mo ilantou o leu fa mai si lia ia le malo lo e le ko ki nga i fu le ulu lunga le social media ia sai don mai fasi ia paulo si o fo twanga vai vai i som fo fa numero di cari o fa vai vai o le fiu ia mesa fo sa mo fa mai ia if you will or make you know pata ding aw sabi ingore to ya mise po e kasi ainga so ang ma po na fai ole tampo e mai eu tu a po na eu man tu ma tu ai ngai samo tu lo ole to telele malo le tu le fi e music ole ma futo mo le vai ngola wo ya o mai e so fi ngalo ai le i tu lunga inal da fi lo ingal di ya Misi ngayo ay ngoro pakasima ya misi pwede mago ka po kuno i leo supporters yang mal ang lang po i ngayo company mo de por po ang mo ko malo va tankiva ia le anu lo e foi le saka wan ka mo fuka ngar ko inga male lo maku po me nga wole ko papa ia uri mal van sanga me ngari ki Yung meron kini yung rebat mo kano ako uli isa kuda is. Se foi le menga ku pu ngaile. Le vio ngai, ora inga falangi rangi. Ya le ya manu ya tele lam ta le ni ki van ta tu toi filo isa so mo fa taimo le fa sol ni ya o ya. Ia, lelei. Alofa tele atu, so i foi ia. Ole sunga ia kiva noten, ia mai le fio anga ole au va pe ole e mai moma e fa funga ti le riva ngole au. Ia malanda tale ni pese fo e pe na lawi loa ia le ngata i Samoa e fa pe foi ia le lano langi an. Toanga i lunga le YouTube, ta i lano le sua fo kiva ka EVA noten NOTEN. Ona e mawailea o ana whantunga e pe ona lawi loai i le nei fo i vaintau o le soi fuanga. Ua tale tō.
Pamalo atu mo le nei au auli se whaapoponga o Talafo o le Radio Samoa. Wa tau fia mo le teminei le fuafuanga mo le fausia o le whare mai fau i Dunedin, o nau whamtaranga o le apolo keti wa sidi atu le tupe le a whaaruai, nei ro le paketi sa whaangana e fausia ai. Le Minister of Infrastructure, Chris Bishop, ma le Minister of Soifua Maraloina, Dr. Shane Retty, sa whaalauloina le whaiunga i le so, ta wai o whaatari nei le malo i fautuanga, i ni vaenga se lua mo le whaia o wharama i faurea, mai le vaenga tupe e tasi tesi ma le valu piriona sa whaatatia e se fausi ai, pe ta iwo o atu le tau fuafuaina i le tolu piriona. Pai mai eri Minister a whai e whaawau pe le tau lea o lono winga, le a fia atoi mga ruenga toi whaare rei o lo fia whaia i isi whane mai. O le poloketi lea na ioi nai le whaatupenga e tasi tesi ma le rima iwa piriona, e le whainga malo taruai, ai o mai ia mati le tausanga le nei, i o ina ai e le kapeneta le isi 2.2 miliona e whao popo ane iai, le e mawai le tasi tesi ma le valu piriona, pe ta ia le ngā whati aina fuafuanga o iai le whare mai faulea wa ta ua mō Dunedin, e ono o i le toru piriona ia maa vea ai o le whare mai au pito i taungu ta ua fausia, i rei tu i saute o le tunu. Le rao le a whaataria reisi la sanga e sa so oai mo lea ngā luenga tele. O le Minister lango a onga David Seymour e iei sana fuafuanga fōu mo le si tio lea whai o tamaiti o atu lea onga i astaitasi ma ua whaalablo mai le so lea fuafuanga malona whaatinoina. Pei ona li patia le televise tasi le tau mawhai o le malo e sa iri se fofo o le leo ato tamaiti a onga e au noma se mapu anga te tau ma o le finangalo o Seymour e te tau na iei se whainga e pule ai nai le tūlanga. O le widi ringa o le fuafuanga le nei wa whaingoa o le STAR system po le Stepped Attendance Response ma o ta wai o a onga uma ua fuafua e te tau na iei se lato whainga whapea ai e le i o atu le amatanga o le lua wherua sfuruono. O le whaataita inga o lea whainga e au fiai le whaafsota i e lea onga o mātua po tangata e tausia le tamatiti a onga wa atore 5 aso e lea onga. A whaia o atu le se furu aso e lea onga ai o na fono leo lea onga tamatiti a onga ma o na mātua e whaatara noa pe ai sea wa lea onga ai. A whaia o atu le se furu 5 aso lea onga o le tamatiti o na whaase e leo le mata upu ni tanga ruenga wa onga. Pai loa le Minister lango le a wha marusia lea fuafuanga ma le a ngāru le whaataseli mitanga ruenga maa onga. O lo sira fo i lea fuafuanga i le whaamuta o aso mō na o whaia onga po Teacher Only Days le maasani o na whaia i le teimi o kuata whalea o onga. E tolu sa furu fitu tausanga o se sui o le kengi le Headhunters ua pu e leo na ua fita ua ina rona so ato le taavale leo wha o ngā i se taavale ngā ia. Ta ua le One News o lo i le vai ngā leo le teminei le tangata sa maua iei le taavale sa ia wha o ngā se whana a au wha pesa wha matalango le pona wa ia ia leo le taavale ngā o ia na ngā ia nei Titirangi Road ma wha airo atu ia ia ta ofi le taavale. Na tuwane, pei taina soro muri sao lava masasoa le taavale leo ma toe sola e sea ia ngā i Avondale. E le ise malo na whaamnua lia e na o le taavale sa wha lea ngaina, ma na saidia e leo, lea tangata ma toe mauai mulimuliane i Avondale, ina ua feto aila na taavale ma le pao sea onga i Mount Roscoe, ma pu e iloa ma le ave taavale. O le soetu la i e le whaamsinonga i mōria e le wha o 5, ma le le tuwane i leo. O lo yeise ripoti lo mia le Radio New Zealand Pacific wa ta wai, le iai o popo lengo tangata e lango ia West Papua, e ono whaia seos whainga wha militelia Indonesia, i le tu malo Enduka, ona o le wha sa o loto ina mai o le pailate New Zealand o Philip Mertens i le vai aso taluai. Whai mai le ripoti o le whaamatalanga mai le malo Indonesia, i le wha vaia ia whaamatalanga, pei tai o roo tālo sanga pere sui presidente o le United Liberation Movement for West Papua o Octavianus Mote i le malo New Zealand i a matai tua tupea Indonesia i nene i whaia salato wos whainga i le tu malo e pēna tā ua. Whai mai Mote le ripoti o na o leo ua leo tue tau fia whaapango tāre li pailate wa iei nei le tu malo mai la tolo no fuai se tūlanga maa le ale e mai se o lo wha maina Indonesia i le mata upule le li pailate o na sa tau mawhai e wha ata mai i le larangi o le TPNPP po la lato wha la puputonga lea o se wha la puputonga solutu la fono. Pei tai lo si la fia le li pailate sa le leile tau singo i le teimi atoa sa tau fiai.
O le whaamtalanga ma mtanga luenga le vai whafua New Zealand wa ta wā i o lo wha wau pēa, o na le si tala papolenga o New Zealand le pūlenga a Indonesia i tūlanga o mta uputau wai a tatau i Papua, ma wha ilo fo i le whainga malo o New Zealand, e wha tā ua le onu sa i o le vaenga le militeli a Indonesia i le mta upule nei, wha pēma leo leo, na wha mua mua ai i a la tau whiutana inga le wha tu mau peo le whide mu sa mana o mia mo le wha sa o lo tena mai o le li paila te New Zealand. Tala muli o le asui e li o Borden Barrett, Damien McKenzie le numero 10 i le ta'alonga le All Blacks mau stadia le wha unga le maiaso wha maunia mai le tūlanga i le so. O isi suinga i le au le leina i tua o le sui tūlanga ai o Anton Leonard Brown i a Jody Barrett o lo manua ai tu mo pe Will Jordan i le fulupeki. TJ Perenara leo le atoe mo mua i tonu le afa sui tūlanga i a Cortez Ratima. O Sevu Rees e tu mo pe le wingi tau matau ma David Havili wa whiri atu le luas puntolu whiriwhiria mo le talonga. O le awa whiriwhiria o fiai Ethan de Groot, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Scott Barrett, o le kapteni, Tupo Va'ai, Wallace Sititi, Sam Kane, Adi Savea, TJ Perenara, Borden Barrett, Caleb Clark, Anton Leonard Brown, Rico Ioane, Sevu Rees, mo Will Jordan. O le whaleu leo a Safo Aumua, Tamaiti Williams, Basilio Tosi, Patrick Tupulotu, Luke Jacobson, Cortez Ratima, ma David Havili, i le lua se fulu ma le tolu. Tala ia Radio Samoa, mo le nei a wauli. E whatalo whātua lau tala nei o le tau mo le so mo le aso atai au. Winga le tau mo le so e a woa i le tele o taimi whaasolo ina whaatupla i anga i atu i le afiafi mai ono to ulu nai timu. E angi mai savili mai le tu mātua le atunu whaasolo ina angi malosi mai i le awa uli. O le vevela whaamauina mo le so sfulu valu tikeri ma le malu lua sfulu lua tikeri. O le angoto i fo le la i le lua sfulu lua minute te ai le tula e ono i le afiafi ana nei. Mo le asata e au e to ulu nai timu e langi le lei le tau anga i atu i le afiafi. Ia ni mai savili mai le tu matu sifo le atunu mai whaasolo i nangi maalie mai matangi mai le tu saute isi sifo i le tai au. O le vevela whamauina mo le asata e au se fulu fitu tikeri ma lona malu luo lea iai se fulu tikeri. O le aosoa ele la i le 2 minute te ai le tula e ono i le tai au a tai au, ma le angoto i fo i le 2 minute te ai le tula e ono i le afiafi. Ma lau tala le rao le tau mo le so mo le asoa tai au. Radio Samoa. Taslima i vatonu amo.
So whakawali e nel tawing tangi o tō whangameki le divango la wauli ma le pese wa whaingoina tali tuwali maina. Whamaloa tui mātua au ta whalema le whana wa onga lau tuwa onga o le ria so tofi. Tamaitia mai lea onga. Io e vai no fuspa o whamautono le ta vale sui o fua onga le whale. Paisa mea ai whaisa koma sauri mai mo le tātou polokala masani. O Fesili Batali, langalongi de malo si le Finas Delight ile a whao le tolu. Masalo ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ilisa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolose lao Cresa Frontman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao rolo a fitu whaiva na walu, pa Fesili mo en po alofa. So fase fua. E tolu sula whetala le tino I tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesosoani ai le tonga tāle sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta I lima se lau tāla cash. O le ase ina I aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe sili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le My Cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Morisi whaamtalanga wala au le oval se lau tolu wha lua tolu. Sekia Digicel. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Te tala mai le aso lua anga I le aso sa. Mai le ono I le tai au, anga I le ono I le afiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loe maua umai tau mafutanga le aso. Susu mai loe le tasi valu o Great North Road I Avondale. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Hey! O le tamilunga la wanti le Radio Sam wala use antia se fulu ma le lima miru te wate ai nei a le July tolu a whaela vuta mauta mai. Ia tālo wha malo le soifua ma le langi e mama. O le tautumala uranga le tātou whale ta wale au ki lani si sifo o lo o tautua mai e le vitalanga ia ulungia Peter Pelerato o whaingoina o le City Cars le wawhatasi mai le rivaingo la uria wafo i se tātou li poti mo le sila fia le turu o le lātou tautua ma le lātou au nanga. Whatalawantu I la vitalanga ulungia ma lo le ngā lue. Ia ma lo foi le fai o le fai o lo ke kausia kuarga ka le kongisia se le kala kuina. O le ati la ngā whaavitai se mano le ua whaatawholo whingalo o huso mātua wanoa. Tai. Pai no foi whaalau I o tūlanga o tautua ma lau nanga al sidikari le foi tūlangi West Auckland lau motele Lincoln Road o lo iel tātou whaktawale. Le ngā whaaloalo ma le ngā whaavitai le tua o au le mai foi le nei stofi. Ia to yaso nai bobo to yaso to nei ta ko manga venga ia o maulu ma perso fo mo ia la stelinga o fa fo ile tani o lo tulanga o ia il fa fo ala tunu ia mo tela fo ta to tunu o fa fo ta po mai to fa sia o ti ia ma lo sul ta to fa sa longa ia o fo lo fa ta lo fa tu o la o to o no le o nia vai bali ba ia tunu ia madan tu po ia sa fa ni ta o ia tala Ela vai levar o favor e ele ia se vai vai mai to se ia peto foi se mtai tu se ia me uma era falalo ia ele ngalo foi la foi ngaluenga le tua ia o fa pena ona tala fa solo I todo o dicionei e o wala le lato foi fatu ai ngatosi o le nganga o tangata ni sa fanga le malo le tua ia mo se la foi na te mama tua tina ma tua ia mai se tono folfenga venga ma tono lau tavale ma o belta tu fa salongo nei ia alo fatu ngia el tatu maftanga I le nei fo ia stofi
ia o te masani lava le nei ia whaftai se manu mo lo matu o manoa ia tātou te mai an tasi e peo na e whtalai le nei vaenga o le awauli ia o te ilona o ia nei te tamo e mai nei au ki lani si fōteilo o le tātou tele o le manu le antunu na e nopia i e fōi na urungi Fesi o tele o tangata I nei le mātou foi pito lu se o manu o le au te laki to tasi ana o nei o wai mi tau mamao tele o tovina Mari ia o le tele ala o nai ainga Samoa nai ainga o au tova mai o le tele I nei le mātou pito e le ai e lo whapena foi na o le tele fa nai ainga o lo malanga mai na I le South Side nai ainga sa Blue Restaurant nei mai manreua ia o silinga tali se ulava le feo ai o nai ainga I la foi tulangi ia tātou tele to sinaina o se lava tulanga o finance ia ma fa wonga fo ia pule malato fo I business ia o mai ai dei ele ma fa yan tali tuali maina o lo faina o lava aproma o atu fo mata vale lei ia ina ia ma fa o na band waila to lo no aproma to finance ai o le tau report le so ia o le tele ia o nei fa tau na mau fo leva ia so ta fa sa launga o mo lava na buliat le na fa sta ile tunu ia whaaftai tele lava I loto manatu mai le mātou foi whaatala uratu ia I lungo tanto ala leo ia wa lava tulango le uonanga ma le tautua e tātou tāwale whaaftau ina I nei waitau o tāwale a o le tau le matua e pe o lau le mau a waira ia se me te tua iai ka amana o mia se tuke ta paiti le aonga o le lotu e pe ia o nai tāwale mea ia o ngā ia tātou ni si le whemo e ai ia wa lava le whaatino ino mana o ngā ia o le tāua foi lao le so o le vava ai le o ta vale o tono le mato foi lo toa o tele mano no ai ta vale ese ta vale fou sanga fou ia o tau no mai ele ganta I van ia tele van mo na ia tato ai na Samoa ai fitu I vale no folo ia tato to ai hei solo ia te mineta se fulu no forte se fulu lua o uma na repair uma mo na ai nga ia ma se foi tato ni san ta vale ese tu langa lo ia tato ta vale yut ia o le tele la o le tu inga le na lo ia Honda o Mazda ia fantasi ai manisan paule bea o lo maliu mai mai tala au mai ia ona foi lungo tanto website o citycar.nz o lo ia umanto tavale tau ale open at matamata le ai o le so o patin mai le reform mai Hastings ia ona tangata o lo malanga mai faaftai ia a lo o ia fautuanga malo sintatu tunu a o mai tono le kai ia del citycar ia lo tal tununga e fautua ina lava tātou o tauna update lunga tau sanga o tāwale no winga a mata lo vava ai de lua se fulu anga I lunga lufu wha le anga ua matua tele tāwale le nei tau sanga o iai a wani toi vava ai se fulu tau sanga I galo ia po se fulu lua sultasi ia o te manatua o faisi na mamao tele o le vale ai update ai tau sanga le ia tia tuaile e leo mamao ai ia le lufu wha ia ma le lufu lua po suiva suvalu tau sanga ia o lo tele an fautua inai Samoa ina ia piki o le si vaenga o le low kilomita ia ma o le lei test drive ta vale lungo motorway ina ia ma final an to falongo ina le lei o le o ta vale ina foi ma lo le fa uma la to tisisen down fai ina ia awa le ia se temi lengo o ta vale uma lava o ta vale mai fafo ta vale foi sa fafo ta vale nei la mai ia ta ua lava le falongo mai ta to fautuanga mole pe leva ia so leva ia so ia wale le lei o lo sa mau tato cashback ia ama tato lava le afe tau le lima afe tala ia o tato whapitoa lima se la tala muli antu lo au pe mai sta whatau tana pa credit benefiti pensiola ia o lo mawhai na whai o le lava fo o lo whaanga ioi lava isi tio ia o nei tangata pensiona ma tangata benefiti e leo mawhai tu la fo ina le sidikal teminei umane ai o ama tavale ia ai le mawhai ana o nei ainga e o no ama se lenia tu atu le lima mau le tavale full tank ia o le tasi le navaenga tolu tau sanga le warranty tolu foi tau sanga le insua ia e pui ai lau tavale ia o tulanga umana wale no sirfia le atunu mole a o le teimi le I fa umaina le ngaluenga la saini tato pepa se sili ale mea taua o lava ne ngalo se sili le teimi se sili le umi tanga tongiai ia se sili na ia manino le leilo fasoa ina ia aua ne ia se me lape le tato maftanga au fa penan fa nga solo tongingo le tavale mo le teimi umi ia o isi fa pitole na mo le teimi nei ai aua ne ngalo ia o le tasi lua Lincoln Road Henderson e maua ia le tato atusi ia te au fa ia le tato numero na o le old watasi o malvalu fitu lua ia po le tala line le valau mal company o le o iva lua tasilima
valu iva lua fitu ia alofa atu Samoa i lau fa'asausauga o totoe lenei vai aso taʻitaʻi atu e le atua le soifua ma le ola manuia ia tatou toe fetapaʻi foʻi le vai aso ia a o lagi soifua pea le manuia ia te o tou uma lava o lo mau mal tatou fa'asalalauga lenei vaega alofa atu seu manu lo foga tapuaʻi lenei aso fa'auina o galuega ia a ia manuia ia nei aso ola la o tou au na ulugia soifua ma ia manuia Soifuea o le tau whai au lungia pita pele nato le tau tōmala unangana le City Cars i nā i au kilani sifo le pito du o Henderson sa iliane ai so sa. O laua lua se fulu lua ma le awha miru te wate ai nei a ling tu lain tolu stimi lau tu ma. Talan tu leina mo le polo kalambe man tōma le whanau wa whai o ina o Fesili Matali langalangu i malo si le whalakeke o le Fina's Delight se mau i keke o aso whanau. Whai boi ponga ma so se wha moi moe tanga i ane lunga o le Facebook na iei u malawa tau keke mo la tau si kaili ese. Io e na tāla wa i lalo o le PHINAS Delight PHI io e pipele nato pipe telo PHINAS Delight ia prevalau iele olua lua tolu o fitu tasi tolu o tolu Talofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui alingila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a
mani na today matia junior vai lua le vai ngola woli wa afale July tolu to me ti sa uni mai lo mo le tanto polo kala mena officially batali le dei fo ya woli ole a sotofi so lus fuluono setema 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fila nga kai joy fa talo fa joy le di vai ngolen so ile fa na wa unga le tu wa unga le di stofi ya joy tashi le so li to mai chile to toy ole to wa onga ile nei vai so ya le di foi kuata a so li si kai ma nga ya o ko ya fa ya ma fa sina ko mali to mai ya le va no le di foi le dai te ma futai ile to a hinga ya ma te penai o to ye le senga sfuta sianga el sful ma tolu ya tanto so enga fai wol NCEA o le rifo i tau sanga ya mantou ia i le primary ma le intermediate ia ma le vasenga iwa ma le vasenga sfuru ia e whaintou su enga whai o le ni tau sanga ia le lei talo sia nasa e alu lea unga mai tama le lei mai teine le lei i le nei fo ia so ali tomiti ia le lei o le tantu numera o le tolu fitu tasi lima iwa tolu ma na tua le angoli an tau le fo i whai il tantu se po eu tole la manumalo ile fai longa ua Samuel Frakeke o le Finas di Laitali tomit ya le ling o le so o le fai longa ia le au ale ol pelekile ta alo ma le Wallabies Australia ile so to nai ya le ling Oliver Seal o ai le ole anta alo le numero se fu ya po le tulanga o le first 5 Italy ia tomit o ai le ole anta alo i le tūlanga o le numero se fulu ea po le first 5-8 i le awale o le pereki o ai le tamata alo le la ta alo i le numero se fulu po le tūlanga o le first 5-8 i le talonga ma Australia le whae ngol nevers o le awale o le pereki rau whea kua tolu fitu tasi lima i tolu rangu talatu
tau vangali. Le wono me do te la for le tolu numero telefoni vela me yo tolu fan nou tolu fitu tasi lima yo tolu fan noi. Ja, vela me lo la ile a pelo la wo ya Benjamin. Le wo fa tasi mel de yo di talo fa Benjamin. Talo fa. No ama yo. E manu ya. Sai la ngari pen. Wala tu mi sa fila o de stofi. Fai bako matematika, fai kaunga kusi. Iya. Mai mako pi. Pi, wan kalong sa fil pi. Fai mako na kapi. Iya, o hilang kilenga sko. Ya. Po inga kilenga sko, o ile au na malo. Pare kasi au ngai mako ang. Orko au na malo. Oh. Ai Alicia, nga Moses ko Alicia. Pengare kasi ko nga mo ai. Oh, ai fia oku. Surima. E malo Benjamin, on sai me lunga taling na talo va. Talapa. Iya, wa ma yo. Mio. Oi lo ngo. Johnny Wino. Oi. Julie Wino. Julie Wino. Si pela mai no ngo ari Julie Wino. Julielayer. Julie Wino. Julie Raima. Olinga. Ai, soli fe le va ver la pu e ali Julie. Ya fa pu ya na no ya Julie. Sai hanu le au. Yoi. Wala to me sa fila au le ya so man na yo. Drawing. Drawing. What did you draw? Lana, what tell us to see a tree. A picture of a tree. What kind of tree was it? Palm tree. A palm tree. Oh, sorry. Say taima. Na want to lamalan to no taber. Leai. Oh yeah, la kule flau. Yoi. Ja, le Julie Raima. On de site me lunga lena. Tanova. Lua Tanova tolu. Ja, bo misilo wa do. Tom feit me. Ja, le si tan to vela lo so Tanova. Ui, sorry. Mika. Iya. Ja. Ngai fengal wenga ngiri Mika. Anga ngafi. Oi, ngafi ngai fengal wenga. Iya, wana misa feringi so ngas kofi di mi. Iya, ringe mga airos filmi maro kok pau no. Oh, sorry. Ikire o no fise ku korngi filmi. Ni ai o re ko foi de fan, o que no foi fa sa mo kaya. Oh, okay. Iya, le. Ia ngai mang ia fur nga ma ru ma le la fa fo. Le o ai le ngole tamata alo le wa fili ele li fia onga ia Scott Robertson ia poleri fia onga Razor e ta alo il tulanga o le first 58 ia po le du mera se fulu mono le pleki la stona i le va o New Zealand ma Australia ka ko ila wole ia ben ia o ai le kama le wa fili ta alo le numero se fulu nei ia stona Ole voro kinga Damien McKenzie. Wala. Ole wo ai? Do kinga. Kalo vai. E mangia kile lau kat. Ai ko iki kia sao. Kia sao le kalo vai siu tina vai siu kinga. Kalo vai ongo sai mai. Ko iki kia sao. Ka ko wo ya Julie? Yes. Yeah. Who is going to win? Why? Mackenzie. Yeah, man. Yeah. Koiki kiasa. Mika. Yeah. Oh, ai le ngor kamba. Ole Braden Barrett. Soli e mo ina kon. E mo ia. Ele visu ia na kon. The Ole Braden Barrett will start in the first 5. Ole for the All Blacks. Against the Wallabies also konga I wale konga. Ala mo ko por kamo Mackenzie. Ia. Ala mo ko pu ia Mackenzie. Ala kama o Sam Kane ma TJ Paranara. Ala mo ko pu ia Mackenzie. Ole kupu ia Mackenzie. Ole le lenga lang tiki.
E whamangau e kore nio, pleki ro kasi nio, ke ro klakale. Mga e ko ako ngi yaro weekend. Karo fai. Au le anan bela kupu e makinchi. Ola ua fia. Fia me ua e makinchi. Ye me kiti langa kiki le pol. Olo malo le o pleki. Olonga winga la le wa sui e ia le li o Bowden Barrett. Tau. Ia. Le mo sui kapkin. Malo fa kai kile a makinchi la le wa ilunga no fo la fa le le. Ia le li. Wala menga la le feri miko. Le ni le. Kakamu sikale failu. Covers the release in a couple of months. Ia le. Mika ai ka wong sela pisi ilunga fo lo a wala va ka ngoi piki welo. Ia wara dei. Lofa ke ne ko mo oi fa tai le vala uma. Ia. Wa mawani pende tat. Oi vele ngor kam. Lea. Oi le ngor kam. Le fo ka mangi yang ka me miko. Oi le. Oi. Bowden Barrett. Ia fa malia ku siu ki ngai. O la wai lunga le penchi sianga wo wailo. Wailo ali pe. Ja. Ia le e ngi ka me nga vengi de fiu. Lea. Me ngana lo fu. Le raro maka sisi. Sorry. Kafia pe ia o eli pe. Ia le lo fa tele antu pen e ke amla nga ka. Lea. Ui, me fe ka. Ne se me a goma. No ka ma ko break. Ui, o break koko. Chai surely she shawani makwa laki au lo la ngali pen le pen fa tele vala mai alo tele antu mo e welo. Ya, alfa. Ya le we ke lu pole mo ki ngane la vidi ya makenchi le muri ku nga lo fa. Ya le Julie. Ya le ya nga ya nga o le ngongar kam Bowden Barrett. Le wasu ya Damien McKenzie ile tulanga ole first 5 tali tomit ya le ole vai foi tanto polkala amalawanti an kapteni le ma vuta mai wai pahu e havai ya mauto malavale fa tasi mele di vai ngola bu ya o bo ke alu se me ya awala ba ke alu se me mauri tomit manatua ole awulia ole awulia jaya fa foi tanto se poile la manmalo il va longa o sauni el falke o le Finance Delight se mo yen ke o so fa now fa i ponga ma so se fa mo moela fa wala me fa ola lu no Facebook ta ilano PHINAS Delight fa ilo filina ya le message le yek e bra ye el telefono yo le olwo tolu no fitu tasi tolu o tolu ya ma le uso ya Andrew ya bra fengal ngana ma le va lele el vai ngola kangu fieni auni atopa wa afaina leyazo. Just think a minute, it could change everything. Think a minute. Ever hear parents say that one of their children was an accident, meaning they hadn't planned on having a baby at that time? Albert Einstein, the genius scientist, after his lifetime of studying the universe, said, "God does not play dice." Einstein understood that the creator of this universe made everything in it with a specific purpose. It's not fate, chance, luck, or coincidence that you're living right now. So while there may be illegitimate parents, there are no illegitimate children. You may not have been planned by your parents, but the one who actually made you definitely designed you with an important plan. In fact, God's purpose even works with the wrongs and mistakes of humans. Although God himself never makes mistakes or has accidents, he has a reason for everything he creates, every plant, every animal, and every person. It doesn't matter if your parents were good or bad. God knew that those two people had exactly the right genetic makeup and DNA to perfectly design and custom make you. He gave you your unique, one-of-a-kind personality and abilities. You have an important purpose and place to fill in this world. God was even thinking of you before he made the world. The more scientists learn about the universe, the better we understand how the Earth's atmosphere and environment is perfectly designed for humans to live in. A world-renowned scientist puts it this way:
All the scientific evidence shows that the universe is specifically designed for the goal and purpose of mankind living in it. So why did God go to all this trouble of creating a universe for us? Simple. He loves us. You were created so God could share His love and life with you. You can't find a much more important purpose for living than that. But the only way you can fulfill your purpose and fully enjoy your life is to live your Maker's way every day. So won't you ask Jesus to forgive you for living your own way and help you start living His way? He can even use your past mistakes to help you learn how to fully live your life on purpose. Just think a minute. Whangamali o le everlasting praise o le rewainga o le fiafi ma le pese ua whaingoida. Wewe I mea o mai le tua e taulunga tua I le polkalame o le think a minute. Le rewainga o le fiafi. Ma ua taulunga tua I nā ma le polkalame o mantou ma le whanau. Ua whaingoina le o fesili matali. Le nengi fiafi o le asatofi. Tamaiti wa I au mea o ngai whaitoia o nei ia taia. Na ona tu ua fo I au le o ngai taia. Whakae koe ka ngoi lau ako. Ia pe atohi hae fui le au. Iyo. Ia o tau lunga tinale tātou polkalame o fesili matali o le pole o le watu umātou ingoa. O tau iana wala o mai. E to tonu o le tātou sei. Whaia lea I le fiafia tāu. Taimi whapene. E le tau lunga ina fo le tau tua mo o tau le whanau. A lofa te le atu mo o tau tamaiti. Whau te te le wala o mai whau tai atu o tau mātua. E le whaafroina lo le taimi wala o mai e le whanau e loa antai au. O i o tau lela manu malo I le whailonga wa saunia. E le Fina's Delights. Ioi.
so soani o mantua e whaiwhi au nā le whale, a lua whaile kuka, whaile vacuum fufuru ipo, au ngau le tanga mea, ia whai o nei moa le vau, a lua moa le vau, e moa masad, bakure, te pala pisi e tufi e tonu le vau e sa kongo le pala au, ia e va i o mea o ngai whak, mero, alo vutele antu mou tole whanau whilo i an tai au. Samoa, kasilima i wakuru amo. Vanu mala whamere utun tale o leitu lai wha Samoa e o le tautua le namo o i le rea so tofi e o la fusangana o le tau tamali i le tātou mawhutanga e ponto a le tautai e le teimi sasi e lana wa ai taitai antu lau soi fuama le mantu wola i la so a tai o le tapa au lunga e tātou toi whiloa i fwoi le lunga pe amkanu kanu le ea se teimi o le fia fidei o la mawai le tātou so ta inga ma le tautua le fionga ia sa vea pe se tā lei antaua ma le pola kalame o le nganga i fo o whaiva ia mai Samoa wala en te alu mamau tusa o le ea fo o le au whaatou whaatu ia le la tau mawhai atu le tātou so ta inga le da ia ma le tātou ofisala i Samoa i le afia finei o lora winga pola kalame o le nganga i fo whaiva o le a tu ina sa mai lea mai Samoa ia wala vai ia le tautua ina o lo o taupa ia ia ma lo o tau mabanu e leo pa mai le sunga ia Isaac Baunga o longa winga o au wha wanu ane whale kai au leo sa ia e manui en tele lam singa o whenga ia le nivaenga le fiafi ia Michelle Mana vau ngā ruenga ia maanu arka kan la ko wa inga kausam ia ua lea whefua o le whale ko inga malo makua alu sa o le whale a wa umala o whakau a wangi e koi pi o se pi onga alu sa o le whane. Tau longa antu le tautua e le whatunga le puni ala wa a avi o Keris. Leola ngai ua melea I masalo salonga E mapo uku Ai lea I se whaatino